Aleluya. Tremendo. Yes, aleluya. No stay back on track aqui. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Anche tato Dios veramente tremendo. Que bendición. Aleluya. 27 de março, rumana, lua de março, bem calma, aleluia, glória a Deus. O sofrimento tremendo, momento glorioso, tata tanque, oh Deus. Tanque, tato, oh Deus, por turnos rumano de mente aqui, tanque pedia chave, Senhor. Tanque, Senhor, oh Deus, tur costa, bata tempo, voluntad, tata, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. Yeah. Mm. Vampiro umadamente comenta bendicionar. Comenta yung autoridade, yung poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Yes. Transforma. Aleluia. Enchigay. Moro bom dia. Glória a Deus. Enchi Rotterdam itabini at tarde. At tarde itabini Rotterdam. Meeting kung nanga invitame ng adorasyon ko na West. Batabang kumi. Kagami sa mitiya ka Sinkor mitiya ka na sa Shore Rotterdam. Kubat na sa Shore Rotterdam Sinkor. Nosta ka na biyon tumiting otro man tamit bayad kumi. Pasosteneme to nanga invitame mitabay de Rotterdam West. Kagami sa Enchi. Aleluya. Gloria a Dios, un día bendicionar para Bench, un día bendicionar para Janet Marte, familia Francisco, demente que tremendo, gloria a Dios, familia Sabina, Lidiana, no stay, aleluya, gloria a Dios, nuestro hermano estimado demente que yang de poder, yang de autoridade, mente, kita pa aumenta de Dios, aumenta, turcosta de Dios, turcosta, pensei, nostra volta de tormenta, de lantamento, bene junto. Engrandece su nome di un trono di gloria, posse gloria da dice. E dia da dice, bo casta dice, bo travolta dice, bo yunan da dice, bo cercaria, turcosta dice, dove la chiama Apo. Divinamente che da sua presenza ben grande sia su nome. Tapo trono di gloria, posse gloria da dice. E poter da dice, alleluia, thank you, Dios. Aleluya, tan kitata paturkos ko tatibo. Kupota kubo aceptano ti bindiamo presencia. Pasomba tate presencia da dibo. Bendicionabo tao Dios de gloria, aleluya. Pasomba tata no estamos yo. Whenever the face in buki di 1 versículo 2. Tu resunan cualquier de nombre, maduna derecho. Patabo yun ang thank you, Dios, e privilegio que nos tem. Tan quitado, Dios, nos turde mo presencia. Tan quitado, mente que, oh Dios, como forma nos como un porta, Señor, oh Dios, que nos turta, vinimo delante, Señor, oh Dios. Papa mo ministra, oh Dios, torti nos caste, nos yunan, nos nieto, nos cercaria, nos trabajo, undo ko nos ta, Señor, oh Dios, tate mente que, tan que pabo angalan de mente que tate, oh Dios. Tanque para comunhão íntima conosco, cinco tormenta de nos tanque, Senhor, oh Deus. Aleluia, Tato, oh Deus, que nos expande cada dia. Boa presença, Senhor, oh Deus, bem grande é o nome. Nome do honor e glória, oh Deus. De maneira abo, oh Tato, do qual como começar, Senhor, oh Deus, nunca queda na mitad. Glória a Deus, meu irmão Janet, Marti. Glória a Deus, Deus bendicionar, irmão. Família Marti, Boyona, turta bendicionar, família Francisco da bendicionar de mente que já vieram aqui, tentando um weekend, tentando um weekend, sende, oh Deus, de glória, Lidiana Sabina, glória a Deus, Rotterdam, sende, meu irmão, aleluia, glória a Deus, tremendo Deus, tata thank you, Deus, Filomena Bernardina, Deus bendicionar, também de mente que tem health, sende, aleluia, glória a Deus, profeta Zoraida também, me está bom. Mente que está glorioso, nos dinos Marisa, hoy, rem, dolo,
Landolf está en esta potencia, sencha, aleluya. Gloria a Dios, un día tremendo, un día glorioso. Hermano, ese viernes es tremendo. Anche verta sinighetro perché tu vai per avere un dia di solo. Ave Dios talento con el luz grande con ti resplandecere con nos vida, pasoma miro manatur, pasoma nostra perseverar, pasoma nostra en su presencia, pasoma nostra justa oración, pasoma nos saco oración de poder de Dios, nos saco de palabras de surcos, nos saco de Dios a formarnos y a transformarnos y a putarnos y turma inta sinigio Dios de gloria. Danke para mi vida, Señor oh Dios. Danke para mi vida, Señor oh Dios, el ministerio que vos usé como un canal. Vos usé como un canal, oh Dios, para ministrar a vos pueblo. Vos usé como un canal, Señor oh Dios, para parte en cada situación. Para parte en cada caso, oh Dios, de cada rumano, oh Dios, que también ahora juntos. De unidad, un acuerdo para engrandecer vos nombre. Na futuro no de gloria, Señor oh Dios, tanque por nos unan, tanque oh Dios para mi casa profeta, tanque por nos dos, en unidad, un acuerdo, tanque para vos espíritu y verdad, puta viva de nos, tanque para ministerio de igual forma, para turno manan, opinión tu conosci una relación íntima con Dios, tanque oh Dios, dada, puta para bisami, Señor oh Dios, dada, para bini, turma intan, resta para tu rende forma, una relación íntima de nada, tanque oh Dios, como tu nami kasdrano, casa, profeta Soraya di kota sostener visión como donani, gloria a Dios dada, el día chave viernes kita tremendo, el viernes kita glorioso, el viernes que Señor oh Dios damos gloria lo manifestaremos, cada uno de nosotros, cada uno podemos presencia de mente que va engrandecer el nombre, para nosotros no de gloria, pasó de paz, de vida ayudan. De vida nieto, de vida turna cerca de oro, un paz tremendo, camina de gloria te manifestar, camina de poder te manifestar, oh Dios de gloria, thank you, oh Dios, oh Dios, nos está saliendo de enderhalderse con nuestro mano sur, también de enderhalderse con nuestro mano Filomena Bernardina, Filomena, Poncha Viena, 27 de marzo, miro más de más, va perseverante, entere luna di Marte baicava, gloria a Dios, miro manan tu tanquitato, oh Dios, pa Filomena Bernardina que perseverante con nos, piniendo turma inta, Señor, oh Dios, ayuda a viernes, pa 30 weekend, Señor, oh Dios, tata, trempang la binitata, pa engrandecer buen nombre, nabutur honor y gloria, pa sombresar, ten unidad, un acuerdo de su pan de cada día, ten unidad, un acuerdo de mi presencia, oh Dios, tabo te manifestar, tanquitato, oh Dios, te importa, Señor, oh Dios, de tortilla, Señor, oh Dios, vos me sabe, tabo te cambia tu cosa, es algo cual que va a comenzar nunca un poquito de mitad, téngame inta aquí, Filomena Bernardina, tremendo, gloria a Dios, Filomena, un palabra tremendo, puta ministrador de nuestro vos, ten vidivo yunan, de vidivo nieto, Señor, oh Dios, tata, toque special de esa viernes que por Filomena 30 de su weekend, gusto un anturo Dios, tiempo presencia, gusto un anturo Dios, tenturo honor y gloria, aleluya, tan quitado, oh Dios, paso yo no gusto nieto, prosperidad y éxito, un weekend tremendo, un weekend bendicional, hope de salud, tan que, oh Dios, nos tur desde el elder, espiritualmente nos gritan a Dios, tan que, oh Dios, familia Filomena Bernardina. Thank you, oh Dios, para su pidi salud. Thank you, oh Dios, para su yuno, su nieto, su ser querido, para mi verdadero completo. Su paz completo en el momento que, oh Dios, espíritu de agua santo, que te limpio, oh Dios, ministra y manifestar en su vida, en su casa, y tortiche de virtud, su ser querido, gloria, aleluya. Thank you, oh Dios, Filomena Bernardino, oh Dios, tata, permite Dios ministrar en vida de 27 de marzo, que, oh Dios, como persevera en luna de nostro vai 30 luna di april, gloria, alleluia. Oh, tata, pastor, dostore la pasa, parlando tu con nos, oh, tata, como un soldado, parando tu con nos, tata, pasó me encalaga, nada pase por bay, e che comincia su dia, demo presenza, glorifica, alleluia, tanti, tata, el weekend che Filomena Bernardina, vocasti un paz tremendo, vida completo, oh Dios, tata, en Dios, su man, sabe que Dios estimamos nuestro man, alleluia.
aleluya, gloria a Dios, nos salve den helder, och att ejército espiritual, ta salve den helder, de nos tapay den spejkanesa, te kamero nos mang Jeanette Marti, aleluya, Jeanette ko tung porta, e família Francisco, e família Marti, e para su caso completo, e para su ministerio, e para tudo que ta colonte den Turco Tarontice den Speicanes, aleluya, gloria a Dios, date mente aquí, tanquitado, oh Dios, come canale, que oh Dios, un canal Espíritu de verdad, con Janet, asume de su mesmo Espíritu Santo, y cerquilla, oh Dios, viniendo en tu conoce, unidad, un acuerdo, tata, engrandecer el nombre, nabo, tu honor y gloria, pasamos Janet, con te saque de su pan de cada día, vos presencia de unidad, un acuerdo, gloria a Dios, date mente aquí, Janet, tu conoce, oh Dios, representando Cristo, de la familia Francisco, de la familia Marti, oh Dios, en Speicanes, donde que llega, en tu respeto de su vida, oh Dios, tanto y mire, Cristo, que te vive en el gloria a Dios, tata Janeta, vino una altura, no gloria, en tu conoce, delante de trono completo, trono, oh Dios, trono de poder, trono de gracia, trono de sanación, trono de sabiduría y conocimiento, oh Dios, tanto nos tú, junto, un pelotón completo de Speicanes, junto con Janeta, quitan a Dios, tanque, Señor, tanque dado, Dios, para de Janet Marti. Thank you, oh Dios, para tu suyunang sunieto ng oh Dios, de familia Francisco completo. Oh, tata, thank you, oh Dios, tata, que te representamos, Cristo, den e familia completo, den su casa, den Speicanes completo. Thank you, tata, oh Dios, por Janet Sa, Señor, oh Dios, cutabo de Dios Todopoderoso, Alfa y Omega de Abraham, Isaac y Jacob, nada, todo lo cual como comienza, no nada, que te mitad, thank you, para trabajo, como comienza en su vida. Thank you, oh Dios, para cada espíritu de obediencia, oh Dios, puta más un sacrificio, Dios, puta ministrar en su vida. Tanque para grupo de oración con nanting, oh Dios, como nombre de ser alzado en cada momento con un minuto. Gloria a Dios, date ya viernes, guisanado, un viernes tremendo, tentando un weekend, oh Dios, date, oh Dios, con palabra de Dios, la prioridad de mi vida, con la Bible delante, cabe de tu aspecto, donde como llega a el Espíritu de Dios está manifestado, y tú lo cual como te encuas a ser así, cabe. Llama Dios tanque, privilegio como tengo Dios, Janet, para tener presencia, como te sintiendo ahora que quiero abrir, aunque te subí va a camino de vos, sabotawe, papia con Dios, Dios que tiene vos tem, nos turta espiritual, un tu combinante en el nombre de Yeshua, Mashiach, mente que Yeshua, el nombre de vos, el nombre de camino de botay, ministra, oh Dios, camina, manden un llega, ministrar en su vida, Señor, oh Dios, sabiduría y conocimiento, profundidad y palabra, oh Dios, revelada en su vida, por misterio, Señor, oh Dios, dátanos a derramamos sangre, nos a declarar, es precioso sangre, tengo dirección, manera para escribir, tengo revelación, capítulo 2, versículo 1, cuando sangre de alamche, palabra de testimonio, salvación a bien en cada un cutarante, liberación a bien en cada un cutarante, gloria a Dios, dada tanque pe corona, como viste natin el día, sabe, oh Dios, dada que dentro de su weekend, oh Dios, tremendo, oh Dios, como un escogido del nombre de Cristo Jesús, vos hasta bendicionado, yo ante bendicionado, vos nieto de mi turco tarante, vos, tambe ta bendicionado, aleluya, tatanante, oh Dios, nos te queda de Rotterdam, nos tabay se calitiana Sabina, oh Dios, de gloria. Tan quitado, oh Dios, palidiana Sabina, tan besado, oh Dios, tanto que te porta, Señor, oh Dios, camino del Evangelio, tan tentador de ministrar en su yunang, su nieto nang, su cercarina, turco taronti, en el nombre de Cristo Jesús, emente que tata, bendicionado, oh Dios, bendicionata, oh Dios, Litiana Sabina de mente quitada, como palabra, y caminda, sao, Dios, turcosta divo, un palabra, Señor, y que de vida de Lidiana, con Lidiana entrega total, Señor, oh Dios, para sombra Lidiana comprende, y sao, Dios, cotaba toño de turcos, cotaba guillete caminda que taque, cotaba toño de servo, toño de Señor, toño de su casa, toño de su camino, su diaria completo, en el nombre de Yeshua,
Emainta que, oh Dios, emainta que lidiano, oh Dios, bendicionabata, un jaberna tremendo, como de Dios trono de gloria, como mismo bopandi cada día, junto con tu romano, oh Dios, tata, nos junto, tremendo de lidiana, ejército de espíritu de verdad de Dios, junto con venadi, tormenta lidiana, nos taguita buen nombre de Dios, pasamos en unidad, un acuerdo, algo tincusoso de camino de botay, tata, tanque, Señor, tanque, tato, oh Dios, para lidiana Sabina. Thank you, oh Dios, mi familia Sabina completo. Thank you, oh Dios, tu dolor, tu retro palabra de dirección de Lidiana. Tengo baitera seco, pues en unidad y un acuerdo. Nos ha mencionado su nombre delante del trono de Dios. Ante Dios te avisa, camina de dos o tres está, Espíritu de Dios te enan. Ante Espíritu de Dios camina está, no puede nada desigual en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, salvación, sanación, tu costa soso de, tenga momento que de movida, voy yo en paz, voy paz y en paz. Voy una ting éxito y prosperidad en tu aspecto. Undo que no llega, no tengo comida gloria. Undo como llega, Cristo ta prioridad. Vos territorio ta marca, aleluya. Gloria a Dios, ta lidiana. Lidiana me inte que ta bendicionar. Lidiana camino de un camino santificar. Lidiana ganando, Señor Dios, cada step que da ta para llegar más cerca de Dios. Gloria a Dios, ta es un show de su vida. Gloria a Dios, ta de zeta que corre de su cabeza en la sopea. Gloria a Dios, ta de lidiana. Llama un trabajo grande, oh Dios, lidiana, bendicionabota. Cubrí que sangre completo. Tenga presencia de Dios ganando de su sombra, aleluya. Gloria a Dios, tremendo, mi hermano. Me echa viernes que te ascende, un candela sin que den, aleluya. Es un que tras, vita tenche, pero flamno porque mami, pa sombra, espíritu de Dios también de mí. Bible tapis ni buka isa iyan ang kibota din kandela e flam no pokimabu no lubi la di Daniel abel ami ta tenga candela aquí e flam no pokiman basoma te espíritu de Dios ta sintakin aleluya gloria a Dios tata nos ta binu con nuestro mancanot makai nos ta sali Saliferato também dentro traxe que nosso mancanot. Gloria a Dios, e mente que tu mente tremendo, o mente descende, o mente caminho do Espírito de Deus está preparando de mardugar acaba, para me bini sende flama que tu dengemo Santa Mirami. Gloria a Dios, tata caminho da botai tambe canon de un candela sende, llama Dios danke, aleluya. Gloria a Dios, tata mente que está tremendo, e mente que está glorioso, sacerdote canon, junto con nosotros delante del trono, oh tata paso pan de cada día, gritando, oh Dios de gloria. Tata tanque para turcos ko bahasa de mi vida, turcos ko me está ganando de base, e camino como preparé, e prosperidad en nombre de Cristo Jesús, e mente que cannot, sinta duro, pa sombra, vos estás tentando un weekend tremendo, vos estás tentando un weekend lleno de gloria, vos estás lleno de cosmón de Dios, tata santo tanque, oh Dios, que no tú conoces delante de vos trono, gritando, tata, ayúdame, mostrame más cosas de vos, nos juntos, te gritan a Dios, tata, tanque, oh Dios, por nuestro mangambo, que nos macay, tanque, tata, oh Dios, pe llamada de jet, tanque, tata, pa vida y salud, tanque, tata, oh Dios, pa su yunang, su nieto nang, familia persa, familia wanga, familia macay, turco taron de jet, gloria a Dios, dendor drag, algo lososo de lengua weekend aquí, dendor drag, que palabra de Dios, la prioridad, hunda cubo llega, que quedan anting comida Cristo, hunda cubo llega, anting mundo poder divino, gloria a Dios, tate me inta aquí, e me inta que está tremendo, e me inta que no está llena, la tanque, tato, oh Dios, grita a Dios, tacata, tanque pa llanura, tanque pa sabiduría, tanque pa conocimiento, tanque pa profundidad y pa palabra, tanque, oh Dios, e gloria a Dios, tanque, oh Dios, lo cual comenzaba 13 mil delante, tanque, oh Dios, mi ministerio, dato como da ministrador de mi casa, de mi yuna, de mi nieto, pa sombra mi tu importa, visa Dios, que pa sombra mi tu importa, que comiramen, que me conocen, no tengo comida Cristo, pa sombra territorio ta marcar, ta un domain de evangelio, ante evangelio ta mané susto ko nang, bay ko na no tende sige po bay, pero va planto un semilla, undo ko mo llega, que mori para, algo tremendo suceder, bomir que para el, feliz ta main, algo nuevo, el nombre de Cristo Jesús, bendicionado ta nuestro mancanot macay, familia macay completo, tiene sombra botan beta, pa sombra, hoy para plus, ministerio mi ta bendicionar, tormenta,
tem espírito de verdade, limpe, aleluia, passamos nossa donho de prueba, donho de persecução, até na nossa, tá Cristo miste, pa sombra, que tu vai te cada formado, eta que da moldeado, aleluia, glória a Deus, que ano de um dia bendicionado, pabo, oh sim, Senhor, Romanos, escreva me meu nome, pastor, me taga taresa, mali me meu nome, aleluia, Rutmila Pers, nos taquera dentro atrás, glória a Deus, tá, tem uma hinta que tá tremendo, uma hinta aqui, nós tá ensalçado o nome, tem dois três, tá tremendo, dois três, Rotterdam, aleluia. Três não quero ser Rutmila Pers. Glória a Deus, Tata Rutmila Pers. Sabe, oh Deus, o da Deus está dentro da mente aqui. Sabe que o tormento do Espírito de Deus. Sabe que a presença de Deus. Glória a Deus, Tata Rutmila Pers, junto conosco. Engrandecendo o nome. Namo turno de glória. Mostrava, oh Deus, Tata, que estava na turcos. Mostrava, oh Deus, que estava na doctor ng Rutmila. Sometendo su mes, viniendo pa su pan di cada dia. Tenha a presença de Deus. Junto com tu su rumanang. Sakit bedulong ko Diyos abisa am. Resa paturende. Me por esa masok ko pero sakit de Diyos. Reza paturende po Diyos que pe orasyon bingden turcasback anto relasyon intimo paturcastin paz paturcastin prosperidad pature yung nang komponde algo tingo kam nadong po kati meskos pasoma ela preparami pa nos nasyon ela preparami pa antiyano nang ela preparami pa epapiamento tapesay idioma kita unig tapesay mito niyo pa Facebook anto mito niyo pa YouTube turma hinta tosay ka anto ta kempo para nos Dios mes aleluya gloria na Dios, tate me inta ki, oh Dios, Rutmila Pers, oh tate ko sakot at Dios, doctor, tanki tate, oh Dios, nos turon to kunim, mencionando su nombre dinante trono, el trono poderoso de Dios, el trono de camino su sanación, de camino su yuna, de camino tu cosa, abin foi, ya trono, llama Dios tanki, pues vos sanación completo, et atrás de porte, sigue vos perseverar en limpio de impureza. Pabukon sa Diyos mas cerca. Dios te ministra y también sende el luz de la oscuridad. Pero tabo me te queda mantener luz en de. Si no te apaga. Anto babo mantener el luz en de. Vos tengo que también de emborración tu mente. Vos tengo que dar presencia de Dios. Vos tengo que te fe lo cual no cuenta del mundo. Gloria a Dios. Me la persona día bendición a Pablo. Aleluya. Tanque Señor oh Dios. Qué poder oh Dios. Nos está saliendo pero hasta el dordre. Nos está pay oh Dios. Ten arnem. Nos tapay na arnem. Cerca indira hato, tatasando tankyo Dios pa indira hato. Usawa Dios ko conocer kita importante po kumisabotia bo mainta ten presencia de Dios. Ten camino Dios ta manifestar. Ten unidad un acuerdo, en orden de disciplina. Aleluya, gloria a Dios tata bíblico. Tremendo Dios nuestro man indira hato junto con nos representando Cristo. Den familia hato, den arnem, den turco taronte den el nombre de Cristo. Jesus tata, ministravo verdad, ministravo poder, en mente quitado, oh Dios, esa Señor, oh Dios, tabo ten cuanto de gloria, prometo ter cosa, entonces nos está bien juntos delante del trono, como un ejército espiritual, de espíritu de verdad, nos dur, ten arnemse que indira hato, nos dicta su nombre delante del trono, pero hermano, tata tranquilo, Dios, para venir indira hato. Tanki Señor, oh Dios, pa indira hato su yunang, su nieto, nang su ser querido, su trabajo, su ministerio, todo lo cual kutintamaka, no Dios, kubo voluntad, kutaronte den su vida. Tanki tato, oh Dios, po palabra kabira, pibo, Dios, kuta ministra, manifestando manera supernatural de tormenta, dordige, es santidad, kuta kubuta obliga, donde voy a mantener den jetur dia. Tanki tato, oh Dios, é palavra escrever com a Bíblia, da verdade, como saber a verdade de indira. Bendicionar, tá, Senhor, oh Deus, tá, com o jogo desigual, tem com pai, fei, banda de gente que tá fei, tu redo, tu palavra papiar, tu apóstolo falso, tu profeta falso, tem com que tá fei, banda de gente.
Tan quitado, oh Dios, que mesta para, oh Dios, como mesta para su llamada, Señor, oh Dios, tata, vamos a ministrar todo de jepa tu costa, novo, ten espíritu y verdad, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios de gloria, ministra, Señor, oh Dios, tata, derramamos sangre preciosa, derramamos sangre preciosa, oh Dios, tu río desigual, tu dolor, tu cosco que forma algo contativo, Señor, oh Dios, tengo baitera seco, aleluya, Señor, oh Dios, que bendición a Dios Todopoderoso que te Abraham, Isaac y Jacob, que te ministra de un sitio, de un camino, oh Dios, camina mande de un puega, gloria a Dios, tanque, Señor. Tanque, Tata, Babidi, indira, oh Dios, tú lo cual que tengo soso de demo voluntad, esta bendición, Tata, no se ve como bien, Modian bote, gloria a Dios, Tata, tanque, Tata, Babidi, Modian. Tanque tato, oh Dios, pamudian fecundo, oh Dios, nos taping de Rotterdam, back, oh Dios, nos turunto. Tanque tato, oh Dios, comudian tambe, Señor, oh Dios, mudian comprende y esa voluntad, esa palabra, esa turcos diabo, Señor, oh Dios, tata, que esa, oh Dios, que tabota prioridad y tabota turcos ten su vida. Gloria a Dios, tata, como diana vinunto con nos, tata, engrandecebo nombre, nabuto, honor y gloria, pues sobre Dios te poder, pues Dios, de lo cual como comienza un poquito de limitar, tata, pues mudian saco, e pan de cada día, presencia, e pan di cada día, Señor, oh Dios, tata, por voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, tata, ministradamente aquí, ministramos espíritu de verdad en su vida, Señor, oh Dios, la catur cosco boa papa, Señor, oh Dios, tata, continuad en su vida, en el nombre de Cristo Jesús, mente aquí, oh tata, motian segundo un pen paso so, en la bien, oh Dios, para ministrar todo, dice, oh Dios, tata, en vida su casa, Ronald, en su vida, Señor, que soy todo su cercanía, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Anto nos turden rota, estamos junto como Dios, gritándonos, Dios, tato, tanque, Señor, tanque, tato, Dios, para vida motian fecunda, tanque, oh Dios, para su casa, Ronald, tanque, oh Dios, tato, para su vida matrimonial, tanque, oh Dios, para turco, taronte, tanque, oh Dios, para su ministerio, tanque, oh Dios, para lo cual que te organiza, ave de Notre Dame, que adoración, gloria a Dios, algo completo lo sucede, tanque, tato, oh Dios, cada un convenio, algo nuevo, bendición, bendicionar, botar, mudiendo en mente equivocadas, trabajo turcamente bendicionar, botar algo no pasó de recibir algo de Dios de mente que ya tan quitado, Dios, sabiduría y conocimiento, tan que, oh Dios, pa, tu yugo desigual, tu rey, tu palabra, tu cosco que relanta, vini contra di lo cual hacer organizar habitat tú lo va a tener secutar lo tin adoración Espíritu Santo lo manifesta y lo tin sanación o picos grande divino los de en mente que en el nombre de Cristo Jesús aleluya tanque Señor. Tanque tato, oh Dios, moderno, un día bendicionado, Pablo. Nos también con nuestro man Sandra. Sandra Botella, aleluya. Gloria a Dios, date mente aquí. Date mente aquí, nos también con nuestro man Sandra, aleluya. Bendicionado. Bendicionado, oh Dios, de gloria a Sandra. E mente quitata, vos poder, vos palabra del costiabo, Señor, oh Dios. Tan quitata, oh Dios, que Sandra comprende, Sandra sa, Señor, oh Dios, tata. Oh, tata, como palabra de prioridad, quiere ser guiado, el Espíritu Santo, viniendo en tu conoce, Señor, oh Dios, engrandeciendo buen nombre, nabo, tu honor y gloria, por su mensaje, Señor, oh Dios, de unidad, un acuerdo, algo nuevo, algo tremendo, de gloria a Dios, date mente, que Sandra, un tu conoce, Señor, oh Dios, engrandeciendo buen nombre, nabo, tu honor y gloria, entonces nos todos juntos, camina Sandra, está aquí, gritando, Romana, mangreno, tan quitada, babidi Sandra. Tanque tato, oh Dios, Sandra, oh Dios, tato, bendición, tanque babili su yunang, su ser querido, su nieto, nang, oh Dios, tato, su casa, su trabajo, unda que ta de mente, que ta la voluntad, tanque tato, oh Dios, que Sandra comprende, que Dios ta prioridad, tanque tato, que Sandra te importa, papo palabra para ser ministrar tu mente, y que te familia atamos, oh Dios, completo, e familia atamos, lo recibir algo nuevo, de nombre de Cristo Jesús, tata Sandra, junto con nosotros, ante trono vivo, recibiendo sabiduría, conocimiento, profundidad y palabra, cosnan novo de vos, Dios de gloria, ministrar, oh Dios, lo cual usando un comprende, ministra, oh Dios, tata, profundidad y palabra, gloria a Dios, tata, camino Sandra llega, donde que vaya a ver viernes que, oh Dios, es un toque especial, algo nuevo lo sucede en vida de cada uno, o hacer que, gloria a Dios, tata, pues me lustremos su vida, ta resplandece, oh tata, thank you, oh Dios, tata, remente que Sandra, oh Dios, tiene un día tremendo,
tremendo. Tata ko aba pa estudiante ka aba pe para su caminda pe. Unda kaya katambe Señor oh Dios, todo lo cual que tengo así base pe ka aba pa sombra. Espíritu de Dios apa ibo dilante ka aba Sandra. En el nombre de Cristo Jesús, un día tremendo. Ando bendicionaba bo casi bo yun ang turco taronti bo. Aleluya. Gloria a Dios, Tata nos tabing ko linche Marta linche bote. Arnem ta sakudi. Nos ta salife Sandra nos tabay arnem ta ka linche Marta. Aleluya. Gloria a Dios, Tata linche Marta. Guiado el Espíritu Santo y de viernes 27 de marzo, luna está acabando, marzo acabando, 30 de abril. Bendicionada, pasó la persevera, tormento, en tu conoce, unidad, un acuerdo. Camino de sati un poder, camino de sati un orden, disciplina bíblico, pasombra. Esa, Señor oh Dios, Tata, con tu rende por comenzamiento, seguir unidad. Gloria a Dios, Tata, que vos comprender, linche espíritu de verdad, comienza a manifestador de agua, de arnam, en el camino de votar. Llama Dios tanque, paso pero voy a mamá, pero volanta mainta, ko abindem bomente, ko nosta online, de espíritu de Dios que llamo para tanto cuando se llama Dios tanque, pese, da pese, bota oración personal, paso me relación como tu comienza íntimo con Dios, tembo caso no te pavo, mane Bible te pisa, era demostrar amor para nos, anto nos tengo demostrar amor para nos ser crina, está para escribir en 1 Juan 3:16, aleluya, gloria a Dios, 1 Juan 3:16, está para escribir, era demostrar amor, carga cruz para nós está demonstrando, nós temos que demonstrar amor, carga cruz, não ser carina, é sei botar essa ligi, bota tome responsável, bota carga cruz para turco taronte, você ser carina, bocas turco, Diego tenho dobla, glória a Deus, tata tanque para sabedoria, e conhecimento com bagia linchi, para binunto com nós, tata para supante cada dia, tempo presença, engrandecendo o nome, oh Deus de glória, aleluia. Bendicionata, linche Marta de mente que Señor oh Dios caminando con nos torna arnam de unidad y un acuerdo, gritando delante del trono, tan quitado oh Dios, para linche. Que Señor oh Dios, linche Marta, tu cono tanque para su vida, pide ser que en su trabajo, su casa, todo lo cual cutaronte, cheri, becha pierde, pide ser de Marta que, tanque oh Dios, voluntad tremendo, oh Dios, cuta aba comienza turcos, bendicionada, linche Marta de mente quitado, oh Dios, en su trabajo, en su casa, tata, en relación que ten íntimo como en su casa, tata, camina, tabota ministrar, tabota papia, tabota si turcos, tata, la permitivo caba ministrar en su vida, mente que, la permitivo, Señor, oh Dios, llega un camino, mande, no llega, la permitivo cabo, Dios, un toque especial, Dios, dice, tenturo, Dios, cuta, acerque diariamente, la permitivo cabo, de país delante, atacando atrás, Señor, oh Dios, tan quitata, per sabiduría, conocimiento, como dona, oh Dios, nuestro man, linche, madre, arnem, algún va con misa soso de mente, aleluya, gloria a Dios, tata, gente, quita tremendo, gente, que, oh Dios, tata, Sandra, linche, bota, bendición, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Un día bendicionaba a nuestro man, bocas, vos cerca de turta bendición, aleluya. Nos también con nuestro man, aleluya. Ruth Mila Medanos al filar, nem. Nos tabay sa profeta Ruth Mila Medani la cruz, Medani la cruz. Y Den Helder, aleluya. Thank you, oh Dios, por poder maravilloso. Thank you, Dios, pavo gloria. Thank you, Dios, pa turco, Señor, oh Dios, como comisa. Ten pida de Ruth Mila Medani la cruz, aleluya, gloria a Dios, tata, e perseveranza di turmarduga, oh tata, e palabra, oh Dios, cutalante, Espíritu Santo, cutagayente, erdia, oh tata, qua paiso dilante, cava, prepara turcos, tembido suyo, ng gusto nieto nam, tembido Mustafa, tembido pastor di casa, oh Dios, te gloria, como para palabra, kabira, prioridad, ten e caste, den heldre, en nombre de Yeshua Mashiach, en nombre de tu nombre, thank you, Señor, oh Dios, oh Espíritu Santo, que gayret mila, y tu día, Luzmila, Marta bay kabaki, no sabay 30 April. Tremendo, aleluya. Tan quitado, Dios, tata. Pe unidad, un acuerdo de oración. Luzmila, turtión, tú conoces. Tan quitado, Dios, tata, saco de su pan de cada día. Tan quitado que la pasa twice door the storm. Content turcos la pasa por esa. Camino de Espíritu Dios está manifestado en Espíritu de verdad. Esa, oh Dios, perseverancia, turcos. Esa, con disciplina, orden bíblico, turcos. Tan quitado, oh Dios, esa sabiduría y conocimiento, como tú, oh Dios, que la somete a su mesa, oh Dios. Terminado tu honor y gloria, tú conoces, tata. Tirante vos trono.
trono. Camino nos tora ori que como un ejército espiritual, de espíritu de verdad, tener den heldrun tu como Rutmila. Nos tagitan na Diyos sa ori kita tatangki, Señor. Tan kita to Diyos pabidurut Mila, metani la cruz. Tan quitado, oh Dios, tata pabido ser querido, oh Dios, su vida matrimonial, su casa, pastor de casa, Mustafa. Tan que, oh Dios, para su yuna, su nieto, oh Dios, tan que familia la cruz completo. Tan que, oh Dios, tu espíritu, obediencia, que te ministra y manifestaremos su vida. Tan que, oh Dios, que damos gloria, en tu gloria, en el bendicionata, Señor, oh Dios, pa sombra, oh Dios, que saco también turcos. Bendicionata, Señor, oh Dios, que saco a toyo de turcos. Esa, oh Dios, tú lo cual que tintaba dune. Bendicionata, oh Dios, tate sao, Dios, tate tiwete, tascoi, bendicionata, o seta kakuri de su cabeza, bate na su pia, Señor Dios, que te ungía, aleluya, gloria a Dios, tata profeta Rutmila. Tremendo. Seguimos perseverando en Dios. Seguimos perseverando en Cristo. Para conocer a Dios más de cerca. Seguimos pidiendo a Dios cada estar comida tata. Me que llega más cerca de vos. Oh Dios, revelamos profundidad más y más de mi vida. A mi cano, oh Dios, tata. Tu cualquier día tengo comunión íntimo como. Oh Dios de gloria, tu cosco me hace. Me está divino. Boqueta para divino. Gloria a Dios, tata, tanki, tata, Rutmila, metà nella cruz, tu reformia la cruz, tu diro dobla, tu lenga lo confessata, chi cociosas de movida, tu lenga lo beso, vos ya persevera pa sombra, vos te demostra, vos meste papia, Rutmila, vos meste papia, pa sombra, visto ta perseverancia, vos te llega ne vos te conoce gloria, e gloria de Dios, vos sama, tu coste un precio di pagamento, vos te pagando un precio, e cruz ko vos te cargan tapisa, vos atabo te carguen tapisano, con tremendo, aleluya, un día bendicionado para vos sabo, vida matrimonial, voy uno como nieto, y te como profeta, como mensajero de Cristo, aleluya. Gloria a Dios, Tata, vos estás bendicionado, oh Dios. Vos estás bien con nuestro man, oh Tata Santo, tanque, Señor. Tanque, Tata, oh Dios, por nuestro man, hermano, Wout. Hermano Wout, no saco botei. Hermano Wout, mi miro man stima, aleluya, gloria a Dios, hermano Luis Wout. No está bien con Luis Wout delante del trono. No está gritando a Dios, tata tanque, Señor, oh Dios, pasomba. Luis Wout, que ya adora Espíritu Santo, pendiendo con su romano, tú en unidad, un acuerdo, delante del trono de Dios, engrandeciendo Dios su nombre. Pasombra Luis Wout, también un romano, toshi romano, nos torta en unidad, un espíritu. Nos no está junto, pero es mesmo hora, no está junto. Entonces Dios que tem unidade, um acordo, mesmo orando. Vos acuta espiritual, kami somos Santa Mira. Vos Santa Mira outra, velho, seita espiritual completo, divino, tu bota menciona o nome de Romano de Uba Sombra, espiritual não está junto, aleluia. Glória a Deus, tata, tan quitado, oh Deus, para espírito de obediência de mim de Luis Wout, tan quitado, oh Deus, tem roto, tam caminho de nos turton, tucunen, tan quitado, oh Deus, tem su trabalho, tem su casa, tem su vida matrimonial, Doris Wout, Papi Wout, Angelo Wout, oh tata, oh Chino Wout, Toro, Dios, Tirso Wout, Torta bendición, aleluia, de Amsterdam, Kraaiennet, Belmer, tem Rotterdam, e bouw ng Sling, Dordrecht, Turcamindo con na Radio Maripampung, aleluia, gloria a Dios, Luis Wout, e mente che voti ne glorificar, e mente che c'è bierni che va perseverantissima, tempo trabajo nantamire luz resplandece, tem tu aspetto di movido un docubuyega, tu rende che papio vi Cristo, e so te sei sostenibile, tempo, aleluia, tanque tato, oh Dios, tanque pero manchi, tanque, oh Dios, para un tu conos fijo, anto fuerte, aleluya, un testimonio tremendo, anche tata pa vida de Luis, din mente aqui, e sa pierne che, oh Dios, Luis Wout, un tu conos, Señor, oh Dios, engrandecendo mon humble, nabo tu honor y gloria, y nos tortata da grita, oh Dios, nabo, Señor, oh Dios, bendicionata Luis Wout de mente aqui. Bendiciona, oh Dios, esta palabra que vino a vivo en su vida. Bendiciona cada conocimiento divino, oh Dios, que te encontrará tu día de nuevo. Bendiciona, oh Dios, sabiduría y conocimiento, oh Dios, tata de obediencia, vos recibidor. Tan quitado, oh Dios, tata autoridad como tu tienes. Tan quitado, oh Dios, tata que te persevera, oh Dios, en lo cual que te mira, para su embesar, tata, bota,
Bendicionate matrimonio de Wiswout, Toris Wout, oh Dios, tanto dos, uno, oh Dios, camino tu yugo desigual, tengo basabao, tu forte lo beso, oh Dios, no para nadie lanzo, tengo basabao, tengo el humbo de Yeshua, Luis de mente que tiene tremendo, mente que Dios está people to fuerte, aleluya, Tata Santo, mente que está tremendo, tan que tato, Dios, ma vida de Luis, mente que, oh Dios, está indicional, Luis, a mí walk completo, hay un toque especial de mente, aleluya. Tato, oh Dios, nos está sale, oh Dios, nos está sale completo, oh Dios, nos está baitenske desde que nos man rentol, aleluya. Nos está esperando nos baitenske desde que rentol senchi, aleluya. Nos man stima sacerdote, rentol senchi. Está lista prudencia, aleluya. Gloria a Dios, Tata, thank you, Dios, Tata, vos Espíritu Santo. Cuando que tormento, Dios divino, Dios, ten unidad, un acuerdo de oración para conversar. Oh Dios, está sopando cada día. Esa, Señor, oh Dios, está vos Espíritu Santo de que esa, oh Dios, con tu voluntad. En todos los sentidos, esa, Señor, oh Dios, todo lo cual te continuata vivo. Esa, Señor, oh Dios, que te porta. Para vos ministrar todo día, Señor, oh Dios, ten tur su uno, su nieta, ten tu familia prudencia, su familia sencho, Dios, tur, ten enske, ten Alemania, oh Dios, Tata, den de Renault en Alemania, den de Enske, den de Amsterdam, de Rotterdam, den Charo completo, aleluya, gloria a Dios, Tate mente quirendo los sensi, junto con nos engrandeciendo buen nombre, nabuturo honor y gloria, paso Tate esa, Señor, oh Dios, tu costa divo, esa, Señor, oh Dios, el andamento, tu costa divo, oh Tate, thank you, Dios, pues vida y salud, nos turi na, enskede spiritual tanki pa vida y salud. Thank you, Dios, por mi ascenso, por mi prudencia, por mi estanista. Curendor te porta pe evangelio que ser ministrar tormenta. Pasa todo de Dios, todo el día tengo doble tu lengua, tengo confesar. Ora na mi transformación de Dios de vida. Ora na mi Dios, bonte gente que bomas, tu amo divino. Gloria a Dios, tanta, thank you, Dios, de manera ora Eliseo. Aí é cadilante cas de emues tsunamita de cosa vai que homem que de casa aqui, de chumbelo começa a pedir para não fazer o amo de Deus está assim na rentalo sente antes que de tá bendicionar para ter amo maneira boicina onde que vou chegar o território tá marcar onde que vou chegar o Deus tá domain de Cristo o evangelho vira pebo de bota tá thank you Deus thank you tata para rentalo sente subida thank you Deus para yun ng kusuniat ng extra prosperidad thank you Deus para revelación de palabra pebo de subida tata santo thank you Deus para lo cual como comisar nunca poquito limitar por somos tabo de Dios todopoderoso tabo Dios lo cual como comisar tabo de alfa y omega tabo Dios tata de Jehová Rafa sanación que toma lugar Señor oh Dios tata tapabo gloria tan quitado Dios es sangre que purifique del amchi y palabra de su testimonio todo lo cual como hace Señor oh Dios sin poder oh Dios de gloria aleluya tan que Señor oh Dios está tremendo en todos los días bendición a pavo aleluya oh tata nos también con nuestro van oh Dios Chilbert Chilbert nos fighting Rotterdam Bell nos parece que Chilbert Wolf aleluya gloria a Dios tate mente que Chilbert Wolf sacerdote junto con nosotros también oh Dios tate somos Chilbert Wolf a comprender y esa es poder de Dios esa Señor oh Dios que importante tapo con esa tormenta junto con Yen Rumán junto ten oración limpia tu puro anto disciplina oh Dios tate tan quitado oh Dios un divino completo tan quitado oh Dios pe sabiduría como tu name tate oh Dios pa kingdom o presencia que su pan de cada día y para puesto delante guía su día oh Dios tabo de Dios todopoderoso tabo con mis sacrificios thank you Dios para ministrar en la mente que Señor oh Dios tor de Juman que Señor oh Dios o sombra de nabutur honor y gloria ante nos tur como ejército espiritual de espíritu de verdad ta llega en nanto somos oración no está sin oración de Dios mes anto espiritual nos turta junto pa sombra e anciano nanta e riba nanta tende turcos e anciano nang ota tanki Señor oh Dios tata turcos ta ser interceder na Dios Cristo susta junto con nos e 24 anciano nang tambeta espiritual tambeta mica babo sabong anto nivel espiritual como te den tamo sota nos turunto então na misa não está com manter humana. Não está haciendo oração de unidade, de acuerdo. Pronto, lando com o cachorro, grupo que turun se mata junto. Na mesma hora, está de acuerdo.
Espiritu de Dios tabama ne candela man dia Pentecost, nabukas, riba po. Pasura la pa de dia Pentecost, elaba riba cada individual. Assim que candela que demo caso por aqui. Permite Deus ministrar em boa vida. É da próprio que Deus para sombra. Não está nada divino, aqui está costando divino, aqui está costando divino, não está nada em vano, aqui está costando divino da sociedade. Oração assim, anto pabo proimo, Bible tabis oração pabo proimo, bota bendiciona. Bible tabis dem book de Job 42, último capítulo, último book de capítulo de 42, versículo 10. Torko Job ta dentures Dios tabis, torko bota dentures situação ko bota taya. Tumakadare sa baboro manang. Iba mo ser kari ng tour, bita bendicionabo ko double de tulok pal ko bota singavel lumanang. Preparado para sombra cosco não está aqui, está único, anto tremendo. Anto ainda bobesa, pastor tá dessa mesma coisa, pero pastor tá bini para abrir o cielo de bocas, nos tour espiritual tá bini, junto cubo, anto está bom nome delante trono. O cielo abre de bocas. Para nós tudo espiritual ontem, Espírito de Deus está movendo o caminho. Tem turcas nós tem agora aqui junto. Tem turcas nós tem. Nós tem. E oferta nos chega. Espírito Santo também passou para a espiritualidade. Então, a Bíblia me está bisa. Ete é nanang. Então, a relação íntima, está formando, está quinta papel na Deus, boa necessidade. Pena Deus para Deus, ministrar em vida você querendo boiunang, passou uma oportunidade que está realmente que botar aí, nos turta junto, o pastor tem, o apóstolo tem, não tem, o ministério que tem junto, espiritualmente, nos turta aqui. Nós temos 2 anos que você não quer receber o qual que tem que do papel, tudo o qual passou, tá boçou que está tendo caso, onde que botar underwear, dapat trabaho, tapos sota tenda work, lakan ng bisa, sota papia, pero permite Dios ministrar en bobida, papia ko Dios, pasombre cielo tabri, angel ta subiba, haleluya, gloria na Dios, isaira wanga, nos tabinte kaminda botay, gloria na Dios, tata, isaria wanga, bosanta, enombo ng bosanta mira na taturdia tay, ando master que também pasombra, não tem toque, pasombra não tá sente poder de Deus, pasombra sanação tá toma lugar, bendição também de não ver, hopi costa só se depois somos nós amigos me casada só ali para nós limpe anto puro pipa de presença de Deus. Petra pau de Deus só de em cada caso. Aleluia. Glória a Deus. Tá também que Isaíra wanga nós também te caminho da botay como exército de espírito de verdade, espiritual, espírito divino. Aleluia. Gloria a Dios, tati Isaíra wanga atendendo vos tem, Senhor oh Deus. Piniendo un tu conosce de mente que passou mataba biseta bagie. Tanque tati amo Deus, tanque per Espírito Santo Isaíra. Tanque tati oh Deus ko bagie Isaíra de mente que te binunto conosce tata de unidade um acordo. Engrandecendo bom nome. Na futuro no de glória você poder te dibo. E glória te dibo. Turcosta dibo. Deus de glória. Pa sombra da su pan de cada dia. Tata babo pais dilante. O tata tu planan que ting. Tu recolnen que casi tata tempo mang. Aleluya. Gloria a Dios. Tate poder siniki meinta. Nos tur junto. Isaria junto con nos también. No se llega a cerca de espiritualmente como un ejército de espíritu. Un ejército de espíritu de verdad. Nos turta grita. Junto com Isaria. Thank you, Dios, pabili Isaria. Papi ko Diyos Isaria. Thank you, Tato, Diyos, pabili Isalu. Thank you, paso yung ng sunyeto ng o Diyos, suser ka rin ng turko taron ti Jeff. Thank you, Diyos, tabo voluntad, nyende. Thank you, Diyos, tate sangre. Un purificación completo, pa tulo kwalong un patibo. Turyo ko desigual, turkos ng ko forma, piedra de tropiezo, en nombre de Cristo Jesús, nuestra de unidad y acuerdo. Anto bontamos espiritual, nos curriculum de autoridade de Cristo Jesus. Pastor Jesus di, me tapai, pero me está bem viva. Tempo sang, babosang po asi meskos ko me asi di mes autoridade ko mititing. Nos tatrita dengan nombre de Yeshua Masih, aleluya. Gloria na Dios Isaria, bendicionado yun ang kubonyot ng taon do ko na yega. Prosperidade e éxito em cada aspecto de na vida. Botam bunda ko buya, quem ko papi ko na lumira, é certo da chakibo, pa sombra certo de algo
art. Gloria na Diyos, Tata, lo cual kubo kumisa din bidi Isaya. Gloria na Diyos, Tata, toque special kita recibitur dia. Gloria na Diyos, Tata, poco kita comprende que importante tapo kumisa dia ku Diyos prometo turcos. Thank you, Tato, oh Diyos, ko mabira prioridad en su vida. Thank you, oh Diyos, ko tabo voluntad niyo. Thank you, oh Diyos, la comprende de unidad, de un acuerdo, de un poder tremendo. Ministrarme inta que, oh Dios, se 27 de marzo que debe Isaria, família wanga tur, rutia tingo tobla, tu lenga tingo confessata que casoso de movida, quanta gente por assim, Dios por assim. Thank you, oh Dios, Tata, tremendo bota Isaria. Sige mo perseverar, bom olho conhecendo, da missa, aqui bota tempo, as bota boso. Assim que porque grita, toca duro, papia, pero que Dios bota papa, é presença da poderoso. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão, se mata tremendo. Bendiciona a nosso bang Isaia tademente, aleluia. Janet, botei acender. Meu pai irmão, acender, que irmão, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Thank you, Tato, oh Deus, Tato, nós está bem conosco, mam. Nós está bem conosco, mga Marisa. Marisa, hoy, aleluia. Botei, Tato, thank you, oh Deus, pabili Marisa, hoy, demente aqui. 27 de março, Marisa, eu compreender, Senhor, oh Deus, e tanto conosco, para somos aqui, tem poder. Lo cual que Dios comienza nunca porque de limitar el trabajo tiene que ser completo. Marisa, bote tan quitado, oh Dios. Marisa, hoy un tu conoce mente aquí, engrandeciendo bon humble. Nabo tu honor y gloria, Señor, oh Dios, paso mata su pan de cada día. Junto con nosotros en unidad, en un acuerdo, llamando, nabo, gritando, nabo, pa sombra. Es que papá se trabajo grande y todo, dice, bendito soy yo, con su nieto, no ser criatura, oh Dios, pa sombra. Esta persevera tormenta, teta tormenta, te que como mama, pa trucos, may ponko su ser karina. Gloria na Diyos, Tata. E palabra di nung kunta pa'y bimbashi, Tata. Thank you, Diyos, espiritu obediencia. Que talanta tormenta, viñando kunos pasomanosa. Exacto, con algo tremendo tingkinan. Esa, oh Dios, turenda ta drumi, turenda ba'y ta drumi. Esita dilante, Dios, junto con su rumana. Gloria na Diyos, Tata. Pe voluntad tremendo di abo. Ato kami itong voluntad, yung camino di mo, Dios. Pabolagaya ka na propósito di abo. Pasoma poco de mi conocer el potencial di abo ko tabi ba denje per luz resplandece en el propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Tata, thank you, Dios. Marison tu kunot. Nos turna telos. Teka Marisa hoy de nuestra crita na Dios. Tata, thank you, Dios. Thank you, babida Marisa hoy. Thank you, Dios. Babida sa iyo ng sunyeto ng o Dios. Pidi sa lu. Tata, patusurumana na banda po. Tata, thank you, Dios. Patusuruto. Susupamia na da Santa Cruz. Lakung o Dios. Flip. Soto, Dios. Barbara to the Lennon Barrack. Familia Hoy, familia Ortelli, familia Hanson. En nombre de Cristo Jesús, emente aquí. Emente que Marisoy, con toque especial, dor di abo. Tena ng kamil ng tanapason na banda boy. Ando din telef ko dero tartam to Ortela ng Hoy, o Dios Hanson tur. Loris mi algo tremendo, pa somo bata perseverar. Boton tu con nos tormenta. Sao, Dios, tate poder de Dios. Con administrador di bo, Dios, con algún plan de soso de cabo de vida. Permite Dios sige ministrar de movida. Llega un caminda, no por ayudar nunca, ni un pacto por ayudar, pero Dios. Dios te doctor, de tu doctor, aleluya. Tan quitado, oh Dios, pabida Marisa, obviamente, que tremendo, Marisa. Junto con nosotros, en la presencia de Dios, aleluya. Mi hermano, ascende, aleluya. Thank you, oh Dios. Estaba comenzando el cos, thank you, Señor, oh Dios. Estaba de Dios Todopoderoso, thank you, oh Dios. Por nuestro hermano, tu estima, aleluya. Gloria a Dios, tate mente que no está bien, no está triste, oh Dios, no está bien para nuestro hermano, gente, aleluya. Osto by Groningen sa nostro mga henchikaya, aleluya. Gloria na Diyos, tate, mente kita tremendo. Mente kita bendisyonan. Mente ki nos turta sa lipitel, nos by din Groningen. Nos by din Groningen sa ka henchikayo, Diyos, henchikulinche mercera, tata, ayeran, nanga si Jesungay kasate, nombre di Cristo Jesus, mente kita tremendo, mente kita glorioso, mente ki hencha persevera, divinto con nos, tata, ben grande sebo nombre, panabo tu onore gloria, aleluya, e poter grandi, gloria a Dios, tate mente que enchicai, sometendo su mes, delante de vos trono, Señor oh Dios, camete un poder, esa, Señor oh Dios, lo cual como comisar, di caminda como saque, oh Dios, en un por saque, tabo de Dios, que saque, fe, corso, bitter, en Holanda, babo, luz, resplandece, hunda que llega, aleluya, te tanque, oh Dios, pe testimonio, el sangre del lam, chica, purificando testimonio, su vida, tanque, oh Dios, pe matrimonio, que te glorificar, tanque, oh Dios, de croning
também onde quando chega um trabalho grande, poder de abota manifestar, bendicionada, enchigai, oh Deus, e me indica de Rotterdam, de que pastor Jerry, de Victor Outreach, onde que salve evangelizar, tata, anando, palavra que salve feche, ele tem assim na poder, quando toca cada papi com a glória na Deus, tata, cada gente que me interessa em home. Glória na Deus, é trabalho que está sali para que gaidan de Victor Outreach, que rumana tura, ta patresa, tura, não perdi home. Para não conhecer Cristo, thank you, Deus, me tambe 30 anos para uma vida de home, como conhecer Cristo, para sombra, primeiro como viver de home, mas para eu pecar mil, nunca me pode ajudar, mas ora, mas vai de home, a conhecer Cristo já cerca, ora como perseverar, como vai guardar-me, Deus, guardar-me para tanto ano, adore, mas vira e rende, para começar a cana de caminho, glória a Deus, que enche a cana de caminho, ora que, ante la conhecer Cristo já cerca, aleluia, é poder estar grande, é poder estar majestuosa, enche cai, tiene duro, para sombra, Deus tem um caminho grande para chegar, tem um preço grande para pagar. Perseverar para somar nós a cubo. Tem toda situação que banhamos per mim. Vai para sem cubo, aleluia. Aleluia, para me conhecer caminho da natura. Passa dentro hope de não, pero uma glória a Deus, uma paga preço. Uma paga preço grande. Não por nada, não. Hindi ay makita subi ba, ups and downs. 30 anos passamos com Jesus Cristo. 20 anos, 30 e pico anos passamos com just maybe 20 anos. Makita, ups and downs. Vayando misa, haciendo bien cosas. Pero, ora kumaya, toque especial de palabra vira vivo de mim. Não tem nada para aguentar-me. Tu eres pastor, tu eres que conhecemos de antes. Ajuda-me agora aqui. Tu és bom que me conhecer. Tabisa, por fim. Porque a para passou na papa de minha vida. Deus a papa durante minha vida. Por fim, homem, que a para durante a me. Antes sunam com nota de Deus. Pão mirar-me. Tu me tem turdia. Nós tem turdia. Passou desta forma, esse aqui canal aqui no YouTube e Facebook. Então, é pastor grande não estimame, o tacana de verdade. Tá hopi contente, pessoal, não tá nós, é ministério aqui. Amém? Passou como eu tenho ministrar. Tem missa que te ficou, né? É só que Deus está querendo nos começar com ele. Amém? Então, com nossa oração, com nosso começar hoje aqui, com o Pai Romano, da nossa casa. Romanos corri, tá tu rende. Romanos corri com Deus, tá 13. Pa, amém? Amém, e nós tá cana, tem obediência, tem obediência de Deus. Traz de Deus. Resta. Amém? Resta. Nada que por a sombra. É tempo apropriado de Deus está de mim. Também te serve Deus. Te anha mami, também me. Fere anha mami, exata que hora a gol. Amém? Exata que hora tá gol. Quando é bom. Assim que nós tá queda, ante lá com Deus. Amém? Não está claro para ajuda dentro da coisa, não está claro para ajuda dentro da igreja atrás, o pastor não tem problema, o grupo de oração, não está claro, ele vai bem ajuda tu rende. Amém? Você sei, Deus está formando, alma não, antoco, grupo não, mas está dentro espírito e verdade. Entretanto, o espírito e verdade não está manifestado, para bom, para Satanás está bem de maneira teta Deus. Como não está dentro do espírito, bota querer da Deus da papia. Bom mestre dentro do espírito, bom mestre de vida espiritual, bom mestre de santidade, bom mestre conhecer a palavra, bom reconhecer o Deus. Somos como não está dentro santidade, como não conhecer a palavra, como não tem oração. Então, bota vai missa, bota dentro grupo não, pero como não tem uma relação íntima com Deus, como não conhece a palavra, como não sabe a oração, como não conhece a presença de Deus,
Pero bota dumay dentro cos. Bota querida Dios ta papa, pero não Dios ta papa como. Dios ta papa ku eso no bota tem su reino. E mista bisa. Busca mi reino, turcos te medo. Den su reino, eta este aqui sus tuto nang, su mandamento, su conhecimento, su escritura nang. Ante ora como grita e tá contestando, ora como bate tá abre. Como se tá chama, escoi, não vai chegar tenerante, não tem nada mais, mas clama na Deus. Ante ante você com, né? Pero ora ko bata, kasi hindi bisa mirumana. E kung nakita ko nang, kung mo sa ta, hopi waksam, di ba nang mirumanang. Amen. Timbo grupo na di orasyon, timbo iglesia, tabay ko bako na ayaga momento, un momento patende costo ko takishiki, ore mas. Agora que tega momento, de momento andi revelação, eta cerca de bing. Kung eta bing, vestina blanco, ko su cantera fez o nang. Vamos sa para especie. Yo de evangelho não aguento aprender nem Jesus amori Espírito de Deus sempre de Pablo escreve carta não assim depois one mês quando supremo ela dona revelação que mente botia tanto de final agora nós tem entidade final da revelação não está dentro está cerca de mim buque Daniel buque Ezequiel revelação Espírito de Cristo mesmo está cerca em nós. Amém. Nós não tem tempo mais. Amém. Agora que o Espírito de Deus me está vivo dentro. Vivo. Permite que Deus tome sua posição back dentro da casa. Passou a alma de botar DJ, então o qual pode proteger a alma do Espírito de Deus. Amém? Que espírito, wala, que espírito de G, wala, Yan. Kasi mi tas pregami rumano, no? Kwa plano, kaliba na? Yes. Amém? Espírito de Deus, agora que está tem que estar posicionado dentro de todo aspecto de vida. Espírito de Deus está mesteta cabeça dentro da coisa agora que para sombra está cerca de mim e Cristo está cerca de mim. Ele vive dentro da carne para você conhecer turcos anto ore bina ore que bom misteta de espírito para bom mirar para ter comunicação com ele. Se não como comunicar, como te quer. Amém. Bom porta tem carne mas é carne a pessoa demonstra na série Calvário. Então me está clavo. Se não pode comer então tu conosco assim aqui. Pabo também então tu conosco. Te seta ora ku mabindem momento feire boca ma feire noite. Espírito Santo a mel de boca ba. Bota vai de oração menta, afora balantemente na era humana de oração. Llama Deus danke. Kubo não tem Espírito Santo, botem que vai ser calvário para mim, vai clavar a carne. So carne não pode vir da presença de Deus. Carne não pode vir da presença de Deus. Of pode vir com double mind, com plano, com baconang, guiado de Satanás. Então, se não está esquerda para o não passou, não está vivo de espírito. Amém? Mas esquerda, amém? Mas esquerda, mas 30 e pico anos me converti. Mas vai mis hopi ai. Mas biba den misa. Plus ai. Mas biba den victory outreach tanto tempo.
Amén. Discernimiento espíritu, a mí te mira na mas sa bomes. Importa na ako tukol, pero ori llega el momento para mi proteger e alma. Mi te bin duro contra sunong ko kabin ko venena group office nung ko tabing ko plan. Pasoma, tulubi na ki Ezekiel 34 na papya. Diyos sa konfinan ki karne nang, anto na nga si manen ang take, tumatur kumindo kome pa nang sobi ragor laga wolf kome karne nang. Well, aki no. Cada rumang ko tabi nun to konoski nang, eta nos responsable de proteger e alma. Paso eta espiritual, ta misa nos tinos ta oración. Anto oración ta unidad. Oración ta un acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Llama a Dios, thank you, rumanang. Amén. Llama a Dios, thank you, pasombra. Guarda bono, tur cosa de Dios. Nada, nota de amin, ni profeta Zoraida, amén. Nada. Tur costa de Dios, tur alma de Dios, tur costa de Dios. Pero Dios te forma. Bahala tur back. Paso, el tiempo está cerca. A única maneira para botar botar uma parte de culpa, mas te diz que Efésios 5, bruid komt te bem buscar sua bruid e mestre limpa se mancha se employ. Para botar se mancha se employ, como está tem unidade, acordo, tanto espiritual. O porta vai misa quanto hay como que, pero como não tem uma relação íntima com botar celestial na casa, vou proteger, vou ser querido, bocas, boja para plus, bocas com abo Deus se chama para ministrar todo diabo de bide boiuna bonito não, bide bocasa, passou sempre Deus se chama para ministrar todo dia, então é caso completo convertir, amém? Deus está se sei, amém? Sombra, nós todos também conhecer o poder de Deus, de tormenta, ando bota para você querer, tormenta bota carga cruz para bayo não por assim que Deus está sinhabo, tem vitória não tá, so bota me dilante, laga não para mim, paso bota me dilante, laga tudo cos, laga boca sapa mim, paso bota me dilante. Anto abot niya abot ko ture persecution, bot niya abot ko ture kostan, pero Bible ta siya abot tambi, wak pa boting gozo de momente. Somos Dios formado, mani alfarero, formado si bu fuerte, formado si bu duro, paso bota para firme. No pabo so abot de may Dios ka ba, pabo yunang, pabo nyo, pabo kas, pabo ministerio, pabo pastor mes. Anto ora bota de nivel, ora boy iglesia. Bota mira, tu yugo desigual lang. Paso romana mit siya mi romana cos masya bomes. Cordes na kibom. Nos kuta yudi Dios, kuta bay kuting grupo que tabay evangeliza tem mundo. Nos tabay de mundo busca modi ay en lang conoce Cristo, bem iglesia kunang. Masya bomes. Dos reinos ting na onda romana te quer Satanás também evangelizar. Esse é bom também, é mais peligroso. É também dinheiro, então onda também evangelizar. Caminho de uma de Deus tá com tem igreja. É teta pai. Amém. Tem mundo e tem tudo de caba. Então também tem uma de Deus ao. Então esse esta ruína, tem matrimônio, tem via de altar, a tua escena das. Recabo que era Deus da papia, mas também misa tanto ai, nato ta soso de. Pero ora como começar a relação íntima na casa, Espírito de Deus te começa a bipa dembo, botar a sabedoria, ante ora botinha que caminha tanto ainda tá, botar mira que atmosfera ante de Deus. Bota mira que costa, agora bota começa a mirar a diferença. Pero mentes tanto, você não tem uma relação íntima com Deus na casa. Bota queda vai gritar amém com aleluia, tem algo que você não compreende. Bota queda vai, caminho até quando você não está mirando, pero ora que você tem relação íntima, Deus te acaba de conhecer mais de cerca. Amém? Glória a Deus, meu irmão.
Importante está, bota meinta, anto, bota si oração, pabo, bota ter si petição na Deus, pabo yunang, pabo kasa, pabo trabalho, pabo casa, bo família nang pasombra, nos turta junto kubo dembo kas, no lubida ko yung oração ta espiritual. Cristo, ei pasombra, mas ko dos, eta ei pa interceder netata. Amen. Tremendo, Romano. Palabra vida pibo din bo. Bote mo relasyon intimo na kas ku Dios. Pwede ta bisa, drenta din bo campo serra bo porta. Assim que botin ko serra bo porta, bo ferro serra bo porta, tamanuendo um bistro babo. Paso Dios tem todo respeto. Ora botin comunhão com ele, em que panhuen de bidina, me com ele, que passou, e que bo passou. Bible meta bisuntami. Ora nos vai Bible back. Compreender a palavra que está escrito, etc. Ora, vou apartar a minha santidade, vou conhecer quando eu vou pensar que a Bíblia também é também, sabe? Jesus mesmo, alantamente, por meio que ora, a escuridade ainda, por meio que comentável, ele sali, então, ele sali vai de um lugar secreto, assim, oração é tata. Depois de bisa, abo, alantamente, vai de bocamber, será bocamber na yabi. Di como na ka kamera bis lang bo porta bri panyo ni podrian tapi serra bo porta na yabi anche botin kasa anche botin kunta ku abo ko bot kasa abo ko ba sa ti momento resa pero botin momento individual tambe porque como gente mo bota canal para sostener a visão que Deus aduna é humble de casco de pastor. Tapi sei, Deus aduna Adam é muito para sostener a visão. É humble me está forte. Como é essa oração? Só dia anda dobro mais que humble é muita comunicação com Deus. Agora bom, ora Jesus também liberta do Espírito, promete que ele topa da Maria. Com Maria e bebe humble não. Amen. Papet reveladores mesmo não não. É muito receber Espírito Santo anto papia. Tempita de ambo. É ambo te cabeça de casta sostener turcos, pero é muito tá su corona. Amen. Ora vou compreender é fácil não é? Anto bota pensar, compreender que importante estava dentro de um campo, ser uma porta, anto ter que um ordem de dentro de casa, na costuma acaba, tal hora, mama tá eiden, nós não apoiamos, tata tá eiden, nós não apoiamos. Amen? Mané, profeta escreve, ora bota bem essa oração, não há mané hipocrita, na grita duro, não se mané da mesa, na grita mais duro mesmo. Kami na casa nunca nasce oração. Amen. Nasce mo ne fariseu ng hipokrita na. Wak pa buti momento secreto, mania nos turmenta sin aqui. É só kusasa. Karbon wag nos um pouco flyer também sali, misa ko da manhã, pessoa, é flyer te acaba. Nos best oração ba siya? Pero nos taduna nos hende nang kuta dumeng junto com nós de oração. Amen. Nós temos de oração de inteira aí que domingo nós tanya o flyer ato nampo binu ko nang kasal nampo binu ko na yunang. Amen. Nato tomo contato come quanto é nanta binu ko ne anto erda hopileg. Aí passamos seguinte, cai invitar de nosso grupo, na binu ko ne de bautismo, comimento, mas a duas meses. Uma conferência tá get together tá de inteira aí nós também nós está congregar junto. Biapa ai. Anto nós está de julho, que mende julho que 25. Anto nós está bem junto, nós está conhecer outro. Nós está reza com outro. Tem palavra chiquito, romance palavra oração. Nós está batizar, isso não que tiende para batizar. Nós está come, mas já que se alec mesmo. Amém? Passamos nós está se oração por dia. A outra momento para nos vir para outro. Amém? Mas a duas meses. Glória a Deus. Amém? Terceira coisa, não. É unidade tremendo.
Amen. Tremendo sa Diyos ta Tony de Turcos. Lo cual ko Diyos kumisa. Pwede ba sa minumanang hindi no po identa den ekose. Amen. Tato thank you Diyos la kanos bin ko no sumama Mariska Abraham. Mariska Abraham di Den Haag. Hallelujah. Gloria a Dios, tate mente que Mariska Abraham un tu conoce, Señor oh Dios. Engrandeciendo bonombo, nabuturo nori gloria pa sombra Dios ta abo. Ta abo, Señor oh Dios, aquí a Mariska Abraham di tatu mente un tu conoce, tate oh Dios pa sombra saco de un poder. Es saco de unidad, de un acuerdo disciplinar de tu día, es saco ta Dios ta ministra e nana. Tan que tato Dios pe sabiduría conocimiento como de una Mariska Abraham de nana. Debe un tu conoce en cambio se number habuturo no declarando nos turden freidores na danahe da grita na Dios ta thank you Dios Mariska Abraham thank kita te bo voluntad bo poder bo gloria ter costiabo de mente ki thank kita te oh Dios Mariska Abraham su yunang su nieto ng oh Dios su kasat su vida matrimonial oh Dios ng vida espiritual oh Dios y esa nación ka tumaluga thank kita te oh Dios di gloria oh Dios que sangre ka ser derrama kaya ka na soporto oh Dios que Jehová Rafa a posicionar su mes de subir en su casa de tu aspecto de su vida gloria a Dios tata thank you Dios para Elohim Adonai posicionar y ten gloria a Dios tata pe sabiduría profundidad como todo el Señor oh Dios gloria a Dios tata saca cielo tabri que sao Dios ahora que taboteo Dios tu bota ministrar en su vida aleluya gloria a Dios Mariska un día bendición a Pablo aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, mente quita tremendo, mente quita gloriosa, aleluya. Dan kita oh Dios, tremendo Dios está mi hermano, aleluya. Aleluya, kami to adorasyon pa nos bay pasomba, wasan sa ka mi hermano, Dios está tremendo, amén. Aleluya, mi to adorasyon, pa nos ministra un tiki deng adorasyon ako, amén. Ay, mamirmi ka sa ato kung adorasyon masyabome, yelan bewake. Lewa. No, ese no. Ta uy ni nanay wa. Isa. Anyhow. Mando que sa akin. Hallelujah. Gloria a Dios. ¿Qué pasa ahí, no? Hallelujah. Yes. Dios está tremendo, hermano. Gloria a Dios. Dios ministra tu mi hermano ku saco te palabra de Dios, ku ta Dios está ministrando para tu mente sin que com adoração dos para nos ministrar em Jeová. Aleluia. Santo, nós não conosco. Vayamos Dios, danke, vayamos Dios, danke. Ya vayamos Dios, danke, pasomba. Aleluya. Gloria a Dios. Llama Dios, danke, llama Dios, danke. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, está tremendo para Dios. Turmenta, tiempo presencia. Turmenta junto Sandra Adamos, bendicionamos. Mi hermano tú, Janet, también. Tura romana, tanto romang. Aleluya. Riba Facebook también. No, Señor, romang kinalang to YouTube. Aleluya. Tan kita to Dios tata pa Nathaniel Tilman de mente que Nathaniel mente kita tambe bendicionado ta tata nos turo Dios den blarningen kami Nathaniel ta aleluya gloria a Dios sí Señor llamo Dios dan gracias Señor gracias Señor aleluya tan kita ta aleluya tan kita ta Damos Dios, thank you, hermano. Gracias, Tato Santo, gracias. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Tata, oh Dios, paturcos, oh Dios. En el día ya vivican con nosotros dentro aquí, oh Dios. Aleluya. Aleluya.
Dios, danke, Tata, aleluya. Danke, Señor, gracias. Aleluya. Danke, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Danke, Tata. Aleluya. Sí, Señor. Oh Dios. Aleluya. Gracias. Para darte las gracias. Danke, Tata. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Oh Dios. Es tú. Amo Diyos, danke, aleluya. Kwarta bisa mo proy mo lang. Pinipanos sa panang. Pinipanos sa orasyon. Aleluya. Turo ko tamalo, oh Dios. Mundo ko nagta, aleluya. Danke, Tata. Aleluya. O poder tremendo, oh Dios. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. Aleluya. Sabré lo que has hecho por mí. Aleluya. Oh Dios. Solo vengo a darte esta Danke, canción. Señor, oh Dios. Manebo te bisero man Cristo ta Señor. Todo día tengo dobla. Aleluya. Te cantamos así, Señor. Yes, Señor. Levanta tus manos y díselo. Danke, Tata. Aleluya. Danke, Señor. Oh Dios, aleluya. Gracias, mi Señor. Y Señor, o poder tá tremendo, o poder tá grande. Aleluya. Rendolo preparamos dia 25. Quero botar, aleluia. Mi sacerdote, Dios, o sacerdote na minha irmã estima. Kumana asin na ta, tur e hende ambulan tingo bimbek, e kasanan tingo bimbek na kurba. Open desvia, pero nossa hora que tem para formar curva, e kasanan bek, e you humble na bek, tu de humble na kuta ba igreja, tingo bem casa de Deus bek. Você nós tá prendo, nós tem que começar pise er humano, pindeng oração. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, en todos los centros, amor. Gloria a Dios. Abang ay rumah, en todos los centros, testimonio ng Bibo. Gloria a Dios. Kenneth Macay, Luis Wout. Aleluya. Testimonio ng rumang. Manila paper na pisa. Tembuque Revelación 2, versículo 1. El sangre del lanchi, ante palabra de testimonio. Aleluya. Aleluya. Caminho nos sabini, endum por ayuda-nos, no. Amén. Pero Dios, aleluya. Gloria a Dios. Profeta Zoraida, ote, ikasama mi amor, aleluya. Gloria a Dios, danke Señor, oh Dios, estamos con mis aturcos. Amén, te bendicionaste, y que aleluya. Gloria a Dios, poder grande. Aleluya. Aleluya. Y Señor, gracias, Tata, tanto Señor. Eres tú. Levanta tu voz para darle gracias. Aleluya. Indira Ato. Aleluya. Indira Ato. Lincho Marta. Arnem. Sende. Tata, thank you, Dios, para Stephen. Stephen, bote, Hernan. Conta. Kami sa ako bote, Stephen. Nuestro hermano de Hernan. Aleluya. Stephen Ansano, América. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro turte, hermana. No senda nang. Dia 25 de julho. Estamos aí passar tanto ele. Turte. Tati bautista. Turte. E con il nostro firme con le messe. E con il no, con il tu rendete, con lo spirito, tu rendete.
Aleluya. Tú réndete. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tiro un manco a pinito. Juro que el equipo pasa de cosas que me valeu. Amén. Estamos tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ministério Bendición Internacional. Dios te formé. Live por YouTube, live por Facebook, turma ita mi rumana. Wako ba ito mapati de? Wata ito mapati de kabala ko ser kerina tambe pini untuk kunos. Panangan niya ng paz din ng casa, panapila de prosperidad de éxito. Aleluya. Panang tayo po yung Dios. Tanki turma ita. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Es un son de Dios. Aleluya. Es un son de tormenta. Aleluya. Gloria a Dios. Es un son de Dios, mi hermano. Digno Dios está. Digno Dios está. Seta, yo te comienza a turcos. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Vamos. Bang, ano ko nos unsyong unsyong. Aleluya. Cantiga adoración ki. Para bom, nos ta antianos Dios te glorifica su mesdore adoración que de nos vida ante comportamento espiritual bota sentir. E por quanto tempo que tempero é um som de Deus. Aleluya. Un son de Dios, mi hermana. Gloria a Dios. Tremendo. La adoración que posiciona su mes. Tenga mente que te embocas, te movida, me levo yo, dor de abo, como te porta. Acha bom som, Senhor. Acha bom som. Glória a Deus, por sabedoria e força renovada e tormenta do ministério que amigo o profeta Zoraida. Preço não se paga, irmão. Aleluia. Thank you, Tata. Aleluia. Baixa bom som, Senhor. Baixa bom som. Aleluia. Janet, sender, paiganes, aleluia. Ayun ang turta bendición na pamilya Francisco. Você acaba, Janeta, você porta que palavra tayo que te cerca ng pasombra. Ang porta trumi, ang porta bayan ng trabaho, ang porta undo ko lang ta. Pero abo, tem presença de Deus. Ante cada biya como mencionar na nome de presença, nang hay un toque especial, aleluia. Pasoma nossa de unidade, um acordo, então nós nos turta onde cubo. Aleluia. Un son de Espíritu Santo, aleluya. Aleluya. Y para mí, un show, aleluya. Sandra, familia Adam, me conoce. Opi Adamas, kuta mi bisiena, kuta mi gente na di corazón, di Groningen. Tú conoces a familia Adamas, familia Monte, familia Cecilia, tú eres un de Groningen. También de na. A su de Adamas, también de na, de culpa de Cristo, bota toma parte de culpa. Rumang nos turta rumang. Turta rumang. Un culpa, aleluya. De Dios, un son de Espíritu Santo. Aleluya. Viva mí. Aleluya. Un son de Dios. Un son de Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Así na mes. Pumulaga sa net. Mosaco tabo de porta. Tabo Espíritu Santo. Bisabo de mente. Bini unto conosco de oração. Pasombra para Deus, 32 de canal de evento para ministrar de nang. Tapos se ora mi cabe ora as oração mention na bo number, Espírito Santo ta kami da butayan to bo sa ka pape turcos, 13 turcos delante de Deus, lo cual como que Deus sa Janet. Ato pa po kuno si gloria manifestada na vida. Pabumire cambio nang, pabumire fruto ng di bo oração. Hallelujah. Gloria a Dios, mi hermana. No está forma para bono. Ela sinta na will ang tumulde nos. Tum preço não está pago, não está fácil para molde nos. Amigo profeta, não está fácil para molde nos. Agora que nós aceitamos como
el trabajo de Dios, aleluya. Unción de espíritu. Aleluya. Pasa bom unción, Señor. Arriba a mí. Aleluya. Unción. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Rutmila Medani la cruz. Gloria a Dios. Bendicionamos a Tan Helder, Filomena, Rutmila, aleluya. Unidad. Kami din dos. Espíritu de Dios está. Camila din dos o tres. Espíritu. Ten Helder. Botando dos. Ten Spike nessa também. Tur Camila. Kami din dos. Arnem. Também tá dos. Espíritu de Dios está manifestar. Aleluya. Deme su hora. De unidad y un acuerdo, aleluya. Gracias, Señor. Fuerza renovada, tormenta, ministerio y bendición, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Gran tipo poder está. Aleluya. Un son de Dios es cierta pasa, hermano. É mente que champiani que certa passa, mas ela passa na driba Aaron e su barba cabeça, barba na grande pia, rie como sumo sacerdote, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ang kita ta bota bendicionar nossa alma. Nossa alma ta bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios. El saco moteiro mela nossa. Wala ka sa rumang Rutmila nossa. Rutmila Medani bendicionar ta. Aleluya. Gloria a Dios. Profeta Rutmila Medani di Den Helder sende. Aleluya. Turme interrumana. Aleluya. Gloria a Dios. Turnos rumana sende. Deja Dios bendicionado alma de mente que aleluya. Pa sombra etapa. Rutmila, dia 25 de julho, corre muito bucona na hora para bombear sa canosa que bonang. Aleluya. Nato pos trabajo. Rutmila Medani la cruz. Aleluya. Ele nang que conoceba o bem. Ay. Gloria a Dios, anche miravo Rutmila. Bien. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro hermano estimado, lagi. Gloria a Dios, Rutmila Medani la cruz. Para firme. Aleluya. Turnos para firme, hermano. Pero, aleluya. Gloria a Dios. Estamos y mi amor te dura para siempre. Mi alma bendiciona. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tato Dios, pabida di Maya. Profeta Xomara Valentín, Señor, oh Dios, Tata. Thank you, Señor, oh Dios, pa rumang kita, un rumang peticionar, rumang, aleluya. Thank you pa cada adoración. Ore canta, Señor, oh Dios, Tata, sakay na gloria ta pasa sa cielo, Señor, oh Dios. Peticionar, Profeta Maya, Tata, en nombre de Cristo Jesús. Thank you pa esa nación que la recibí, Señor, oh Dios, Tata, en nombre de Cristo Jesús. Va poder puta manifestar todo, dice, oh Dios. Del tour ko ta stime, tour ko ta ronde de que recibe un toque especial, tour día, con anto tu cone, oh Dios, de gloria. Thank you pa praise que la pagatame, oh Dios, Tata, en nombre de Yeshua. Aleluya. Gloria a Dios. Ora, ba. Sí, Señor. Bendición a cada un, Señor. Bendición a cada un, Señor. Oh Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Yes. Thank you, Tata. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Y Señor, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor.
que Ministerio me bendicionar. Nos cobertura está Jesús. Nos cobertura está Dios. Nos está caiba em Yuende. Nos está caiba em Cristo Jesus com Deus. Nos está bom com opiende. Opiende é um espiritual. Nos está bom com opiende. Amém? É um espiritual que está conosco, que está sostenendo-nos, que está bom conosco. Pero nós temos conta de uma Deus não na Yuende. Porque nós está ora palavra vira verdade. Com a ser papia, opiende do gosto de verdade. A verdade é forte. A verdade é o povo de Deus assim que eu aqui. O não costuma gosta de ter como te quis que na orelha. Mas Deus a forma nós não pinque é verdade. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Guarda en nos alma. Aleluya. Thank you, Señor. Toca, Señor, oh Dios, e toca especialmente que, oh Dios, a forma do cos, Dios. Da base do cos no nos mes. Amo de Dios, Alfa e Omega, lo cual como comisar. Nunca po queda na mitad. Bendición na cada rumang. E tormento te conos. Aleluya. Kapula ka Lutmila. Nos cobertura de Dios mes. Arriba. Nuende. Aleluya. Porque nos está llamando. Escoí. Nos está Pablo. Nos está Esther. Nos está Nguyen. No, nos está Moisés. Nos está Elton Kusoraida. Nossa chamada está única. Ando tem idioma papiamento. Nós está sendo luz da caia, nós está sendo luz em nos cas. Tremendo. Para nós gente ng mes. Nós yung kasyaw ng turco Tualdo. Nós yung kasyaw ng turco. Nei, nós está pimpa idioma único. Ando nós está tip para sa ilan de Dios. Dios ti atong kanal, dos kanal pa mo sa YouTube ko Facebook. Vaya sa trabaho pa amin. Ang nós está bem livre. Puro da autoridade de Cristo, 52 na Yuende, porque nós Dioso. Queremos, irmão. Ora kami kumikasaya ko show, mas opien me pediu oração ko yaman nos, pali plaza ko pa yan, não sei. Opien, quando conhece na mes. Esse pau que Deus está assim, quando conhece, esse pau que Deus está assim. Men, se uma pico mira, ora main taber na ko show. Hope tende orasyon ng. Amen? Hope tende orasyon ng. So nang sako orasyon pa baproy mo, basta bendisyon na. Nang tami ta si orasyon mo, paturin tur, parumanan tur. Nang kisata kenti rumana, pero nang tami o nang tamita, nang ta si orasyon, sam, orang tuke mita, di ba YouTube? Ganang ka, nang tami ta si orasyon pa na yunang kunang. Anto ang tami ta mention na, enom pa nang kumita mention na. Amen? Kaya ni miro mambo nombo ta ser llamada na korshout na sa mad ko poner grupo. Comprendese? Anto algo ta sosode. Turta biya mami danki, turta bisa kiko. Anto e nang pero no be ko so pares be acaba. Anto e ko ta sosode, de fere ko sosina, anto no tinota. Dios mes. Tinko mention na number ang tormenta pa sombra. Mo number ta ser mention na korshout, ora rumanga lantamento prometer ni copiado at police. Promeka ba ita etasi tende coisas que foram lá também vai entender também sabe então as oração menciona é nome não como está mencionar passo o dia tá bendicionar é o manda tremendo tá com grande asa nós não tá sa pero Deus a comise tá pensei ora me pensa nos tudo da unidade uma coisa espírito menciona é nome para sombra por nome também tá ser mencionar algo ta soso de basta que ko ta dushi ora tanto rumang mencionaba nome delante do trono de Deus oração tremendo tu poder algo ta soso de atame de vez ora mi comigo sabay mano se você come mes queda nada que tem me pedir oração pastor sabe que me oração assina na plaza, pos con tormenta y bonang, ay, tanto gente nos hace oración, pero nos turta volvemos, turta explica que con la experiencia tormenta, pues una ambulante madrugada, algún tal madrugada, que la experiencia o na lanta menta,
anto não entender a oração, anto a oração para não ser treina, anto mencionar em nome para Sam como está mencionar, está tremendo, algo grande Deus está haciendo, irmão. Aleluia, glória a Deus, tremendo, não? Aleluia, glória a Deus está bom, yo. Chama Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, não? Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. É poder tão grande, é poder tão poderoso. Vou te ministrar, Senhor. Espírito Santo. Aleluia. Sim, Sandra. Assim mesmo. Tremendo. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, thank Tata. Tremendo po ta, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank Tata. Tu santo, Pai, para mí. Aleluya. Thank you, Señor. Tuvo poder. Thank you, Tata. Aleluya. Mi vida está de bomba. Aleluya. Thank you, Señor. Espíritu y verdad, tocamos corazón, mi vida tengo más. Aleluya. Oh, Rabba Santo. Thank you, Tata. Aleluya. Espíritu y verdad. Espíritu Santo, arriba a mí. Aleluya. Mi que más vivo un show, Y cubo poder. Sí, Señor. mi estimado Aleluya. Espíritu Santo, a captivar mi ser y cada día me Aleluya. estimamos más. Tocamos corazón. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Thank you, Señor.
Hallelujah. Yes. Igual hay lugar. Yes. Mi encuentro tuvo mitad hora de espíritu y verdad. Mitad hora de espíritu y verdad. Mitad hora de espíritu y verdad. La gabón luz brilla en mí, mi queda más manevo. La gabón luz brilla en mí, mi queda Hallelujah. más Yes. manevo, Señor. Thank you, Tata. Hallelujah. Ay, sí, Señor. Yes, Señor. Aleluya. Aleluya. La gabolus. Mi queda más manevo. La gabolus brilla en mí. Mi queda más manevo, bote alfa y omega, Dios de gloria, Aleluya. majestad, nos da voz Gloria a Dios. y declarar Aleluya. Dios. Alfa y Omega. Bájate la gabolus, Brilla de mí. Sí, Señor. mi Aleluya. Más manevo. La gabolus brilla de mí. Mi queda más manevo, bote alfa y omega. Aleluya. Gloria a Dios. Dios de gloria, vestido en majestad, nos da gozo y declaramos a Dios. Alfa y Omega. Bote alfa y omega. Aleluya. Dios de gloria, vestido en majestad, nos da Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Alfa y Omega. Undalo mi bai, undalo mi ta, si no tapambo amor. Undalo mi bai, undalo mi ta, si no tapambo amor. Aleluya. Undalo mi bai, undalo mi ta, si no tapambo amor. Undalo mi bai, undalo mi ta, si no tapambo amor. Bacante, undalo mi bai. Thank you, Tata. Undalomita, si no tapabo amor. Undalomibai, undalomita. Bote alfa y omega. Aleluya. Dios de gloria, vestido en majestad, nos va Aleluya. Sí, Señor. Tormenta santa. Santa tormenta. Sem descender.
Sentirse de pabukas, butir ka rin ang tura, haleluya. Kantiyan Espiritu Santo, haleluya. Haleluya, yes, is the Omega. Bisa Dios cuánto vos estimé. Bisa Dios cuánto tata me estimabo, haleluya. Estimabo Dios. Aleluya, nos estimamos, Tata. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Sandra, bisa Dios, cuánto vos me Janet. Bisa Dios, cuánto vos estimé. Mi rumano en tour online. Bisa Dios, cuánto vos estima Dios. Dios, dinos así aquí. Aleluya. Tata, nos estimamos. Aleluya. Me estimamos. Sí, Señor. Thank you, Tata. Dile aleluya. Thank you, Señor. Mainta tremenda tu peticionar. Aleluya. Señor. Oh, Dios. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Oh, Dios, nos estimaba sin tanto, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Espíritu Santo. Aleluya, yes. Gloria a Dios, rumah estima Dios. Kuhinter ser. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Thank you, Señor. Y Señor. Aleluya. Nós te estimamos, Senhor. Oh, Tata, por eterno ser completo. Aleluya. Senhor. E Senhor, tremendo Rutmila, tremendo Kenan, nuestro man Sandra, Janet, aleluya. Gloria a Dios. Siempre. Thank you, Señor. Señor, botamos como misericordia. Para sempre, Deus misericórdia, sua compaixão, tormenta, novo. Dá para que vida um pouco de lamentação na 3, capítulo 20, versículo 22 com 23. Deus te pensa, tormenta, sua compaixão com sua misericórdia. Tan fresco, limpo, novo de nossa vida, aleluia. Dá para ser tormenta. Nos tapili de unidad como acuerdo delante de su trono, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Kenneth, Roman Kenneth, para oro, nosotros por otro, de Rotterdam West. Aleluya. Para siempre. Man Kenneth, usted, de oro. Mang ene nanta invitanos, pastor manos tebet nos nanta invitanos sa nangkonang panangkat na sementiary ko ng tipi ko na panos sa orasyon, panos sa studios ko sa tuwa sila tambe nos tambe. Nanti invitanos sa pese nos tambe, sunong ko to online sa invitanos, nos tambe ta invitahan ang nanano nos ko lang, amen. Nos ko nos ting umbia pa ay, nos sa umbia pa ay nos tubod de kongregasyon. Umbia pa ay kongregasyon ni pingyat ko sa nos sa grupo de orasyon. Pentecoste, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Para siempre. Adoramos, oh mi
Aleluya, yes. Sí, Señor. Aleluya, Kenneth. No está. Aleluya. Para bueno, irumah mo lang di ko mo bugot, rumana mo sa kapa. Pastor ng, sacerdote ng, aleluya. Ambon ng skoy. Botare. Botas Señor. Aleluya. Tur kami na tur aspecto de mi vida, Sandra. Tur aspecto de mi vida, Boyega. Bota bendicionar. Bota luz para resplandecer. Bota estrella de mim, aleluia. Ei, quando como chega no corpo, bota perce para a tormenta. Na presença de Deus, bota o toda bendicionar, aleluia. Nosso irmão Nicole, basta by Hemskerk de Nicole Koyman, aleluia. Tata, thank you, oh Deus. Thank you pa Nicole Koyman, Senhor, oh Deus, por su pan de cada dia, com a tua presença. Kuta kami na mo gloria na manifestar kita binabo turno ri gloria po sa poder na Dibo. Gloria na Dibo, Señor o Dios, turcos na Dibo, Señor o Dios, tanki data, espiritu obedencia, riba, vida, di Nicole Koyman, aleluya. Tata, tanki, Señor o Dios, todo lo cual como comisado en su vida, nunca po queda namitar. Bendicionata Nicole Koyman, Señor o Dios, e mente que tata kami en grande sebo nombre. Nabuturno ri gloria po sa poder na Dibo. Gloria a Dios, aleluya. Tanki tata, oh Dios. Colcoy manon tu kuno, Señor, oh Dios, tata, delante del trono, tu nos turna Hemskerk. Nos turna Hemskerk, tata, engrandeciendo tu nombre, Nabuturno ri gloria, gritando delante del trono de Dios, nos ejército del Espíritu de verdad, gritando na Dios, tata, tanki tata, mabili Nicole. Tanki tato, Dios, pabili Nicole Koyman, pamilya Koyman kompleto, tanki papilay salud. Tanki, oh Dios, tata pasanasyon ko tumaluga, oh Dios, yan subida ng tiempo apropia. Tuwi perseverancia, Señor, oh Dios, tuta tikretay, tikla, sanasyon ko mo subida. Tanki papilay sa iyo ng sunyeto ng Señor, oh Dios. Tanki tato, oh Dios, tata mo palabra kami na pipo din subida, ya posisyonar su mente subida. Tanki, oh Dios, pe espiritu obedencia din su casa de tormenta, Señor, oh Dios. Tanki, oh Dios, pe grupo oración que tin, Señor, oh Dios, tabo gloria, tabo poder ta manifestar kami na 1 of 2 of 3 ta. Não importa onde po nanta, pero inambo Espiritu Santo ta. Thank you, Dios, tato ko ng grupo oración tambe. Poderoso, oh Dios, de gloria, kikukurumang papi, kikukurumang eres, oh Dios, para ser intercedente tata. Paso Cristo Jesus ta kami nanday. Thank you, oh Dios, para forza renovar que ta en tu vida de nuevo. Bendicionada, Nicole Koyman, Señor, oh Dios, yung nang su ser querida, turla yung doctor especial, iba sa viernes, 27 de marzo aquí. Bendicionada, Nicole Koyman, Señor, oh Dios, mo gloria ka manifestada, may hindi ka ba din itong weekend, ying, at ito ko sabiduría, conocimiento ko ser revelar, en su vida de mente aquí. Thank you, oh Dios, de profundidad, oh Dios, de misterio de evangelio, de tu momento con obra aquí, Señor, oh Dios, camino de sangre que subirá, un poder, oh Dios divino, dada ministrar en su situación, dada mostrar o tamo de doctor, perseguir perseverar con una sanación completa en un lugar divino. Gloria a Dios, date poder te digo, gloria a Dios, date constantur te digo, gloria a Dios, vos te rey, vos tu reina, oh Dios, vos te alfa omega, y Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Dios de cielo santo, es Dios dado, oh Dios, como pisa, nos turco da boyuna, oh Dios, que también podemos reino, nos compartimos da abre, gritamos da contestar en el momento que nosotros grita, un sanación divina, libero man con su vida. Un sanación divino, tata, Jehová, Rafa, tengo can. Oh, tata, thank you, Dios, puta amo ministrar y poder arriba tú, en nombre de Cristo Jesús. Un día bendicionado, Bruma. Un weekend tremendo, tu bendición, aleluya. Sandra, Nicole Koyman, bendicionado, casi por ministerio, por casa, tu cos. Aleluya, weekend tremendo. Dios tiene algo para tremendo el weekend, aleluya. Kiko pasa, kumana Kiko pasa, basta po bel ami livremente.
Que tipo espiritual, uma palavra espiritual, um toque espiritual, oração espiritual, llamaria meu número de messenger, você llama, amen? Thank you, Tato Dios. Sandra, bomesa, un weekend bendicionado, Pablo, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Nicole, botambe, aleluya. Huwag kasi no sabay yung kada momento kung no sabay sa programa. Panosta pa, kung no kumito ka net, dos adorasyon ma. Kaputero ko Diyos, ministami ito. Diyos pa sa kami na bing kantika, es no kunos ko, kunos ministerio kita to, kaputa, alfarero, ato después de bigay, aleluya. At ito no, direksyon de, payama, so long. El Espíritu de Dios estaba tan tremendo de mente que mi hermana estima. Aleluya. Ahora está cada día el ministerio que tú pides por nos cabe corazón aquí. Está el teléfono nos queda, ya no como que sabe que da corazón que invitación que hace se queda. Así ni que nos queda. Este semana y media tarde nos etapa un tico, pero ahora nos cabe así que así de teléfono que nos está con llamada, con corazón, con palabra. Nos queda así no. Que tenga tarde etapa, ¿me? Tu día. Amen. Tu dia está. Amen. Força de tu dia. Olha, a verdade mesmo eu vou me evitar. Me casar com seguro não gosto quando me casar Viva esta lei estrada de Cristo ni nanti nang kona tanto kita passa ko mi ting presenta mi mes na kuna vitamina kung adoração ko dinaro ko jamwa. Tanto sino kami minta invita rumang baik saya minta baik miso baik ko minta kami baik ko rumang ito ambon pamungwa ko drato ruto ko men para que kutaba ko sa mensagem esse da ordem bíblica minta baik miso amen tanto sino sa kadto telefone inter dia rumang yaman sa iyo to corazón sa bayi sa kira siya no sa bayi chronic no sa bayi hang lo kami no sa bayi no sa nanta yaman no sa presenta nos mesa ng amen. Antong weekend, bendicionado por Romano Tura. Wala kami to Calfarero, aleluya. Calfarero, que ako kita. Atos to Calfarero, nos toca pa nos ser nos programa. Pero Romano Tura, sino que, sincero mi to bendicionado. Tayo ka din ang momento na nos final, amen. Asombra, me tremendo bendicionado. Dios más cosas así. Aleluya, el farero que sí, la que sí, te nivel moldeado, abodriendo de un weekend tremendo, amén. Gloria a Dios. Aleluya, estamos. Gloria a Dios. Ahora que nos sin net, ¿cuánto luna? 20 luna. 20 luna, 21 luna, tormenta sin aquí. ¿Ven? Esta gracia de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Dios comienza a hacer cosas, Dios es la última palabra también. O puedes traer un vas, bonita quita de bomesa, ¿ven? Começa que te sorry para ver te cosas para vos, porque queda perseverar de muita forma, glória a Deus. Nos basta Deus, o trabalho que Deus nos dá. Anto teta citana é will. É will aqui teta citana, tá molde nos, preparar nos. Janet, bom weekend para vos. Aleluia. Janet, família Marti tá bendicionado, weekend tremendo, da família Francisco também. Weekend tremendo para Boyuna, bonito ng Turco, Toronto, Borumang. Aleluia. Rumang stima, Janet. Spike nessa. Nos tinusuman Nicole também, de Hemskerk. Aleluia. Willen medalje também de Den Helder. En Chikai de Groningen, Steven Lozano, Herlen. Aleluia. De Rentolle Sente, Enschede. Door familie Sanchez, Potentia, Stanis de Amsterdam. Di Rotterdam atau di Renault di Alemania. Nos ting também Idirato também di Arnhem. Dos bendicionado nos ting Lynch Mart também di Arnhem. Dos bendicionado weekend bendicionado abo. Nos ting Sedisa Chinga di Rotterdam Zuid Reinabo também simang weekend bendicionado abo. Nos ting di Rotterdam também nos ting nos rumang ate ko metro be. Nos rumang
Britiana di Rotterdam, Britiana Sabina, Diyos binusnabi ko, Luis Wow, Gisling, Rotterdam, Diyos binusnabi tambe, hallelujah, nos ting tambe, Gilbert Wolof tambe, Diyos binusnabi Rotterdam, nos ting Mystica Janssen Rotterdam, Diyos binusnabi tambe, nos ting di Rotterdam tambe, Sean Janssen, Monica Janssen Rotterdam West, Diyos binusnabi ricamente, di Rotterdam tambe, nos ting Mudiel Fecunda, Bocasabi, Bocasa, Ronald, Bendicionabo, Santutan, nos ting tambe di Rotterdam, nos ting di Rotterdam, Nathaniel Tillman, hallelujah, gloria a Dios, Rotterdam, Amsterdam sa sentesan de Roman, hallelujah, gloria a Dios, nos ting Amsterdam, nos ting Stella, buti, gloria a Dios, Stella, musimang bendisyon na pa po, weekend bendisyon na pa po, nos ting tambe, di Amsterdam tambe, nostro mga Magali Miguel, gloria a Dios, nos ting tambe, Harold Molina, di Amsterdam, gloria a Dios, tremendo bendisyon na, nos ting turewag ng Deng Pelmer, Kleiner, bendisyon na, hallelujah, nos ting Sandra tambe, Sandra damos, bendicionamos a Sandra, weekend, modern, hallelujah, nos ting tambe, di dan Helder, si Ruthmil, nos ting Roman, di Ruthmil, nos ting Costa, nos ting Filomeno tambe, di dan Helder, bendicionamos ang tuta, nos ting di Leiden, nos ting di Leiden, Senaida, ang skila, bendicionamos a Dan Hakon, si Hubert Capello, nos ting Hubert Capello, nos ting di Leiden, Bain, Leiden Dam, nos ting Mirna Brown, hallelujah, weekend, bendicionamos ang Turumana, nos ting hallelujah, nos ting di Oak Fleet, nos ting Oak Fleet, nostro mango, Dios, Luti Eisen, gusto ka sa, nos ting tami di Oak Fleet, nos ting nostro man, Giovanni Valentin, Almero, hindi Almero tambe, oh Dios, Ana Maria, ote, gloria a Dios, bendiction na. Lalo si Nijmegen, nos ting nostro manang tambe, oh Dios, Nijmegen, nostro manang. Nairo de casa, familia casa completo, Tata Morella, di Hengelo, nos ting, Tata Ture Bonang, di Hengelo, familia de Caster nang, hallelujah. Gloria a Dios, tremendo Dios da Romanang, hallelujah. Kasi ni Dios sa ministra. Kompleto land na korsaw no sinusrubang ng turo, Dios, no sinusrubang berhaltad na. Imelda Sofia, pamilya Sofia, kompleto berhaltad na rin nanang. No ting boke sa Biget Janssen, mirumawag si mga gloria na Dios. No ting Den Sharon, no Papia Mes, no ting ako, Roti Gabriel, no ting Seti Maduro. Nos tinga família América, família Arzano, Landi Pescadeira, Esteba, Esteba. Dios bendicionava de mim, que nos ture junto de unidade de acordo de família Hart, Landi Pescadeira, aleluia, família Piccini, de Pescadeira, de Beco, de família Stanissa Prudência na tour. Bendicionar, aleluia, por solta sender, mama, de querer sender de roda, nos tiros humanos sem Marta, nos tiros humanos Romana Yanga, o Dios e Soccer Carda, nos ting também, nos humanos tutei de Copperman Pele, de Pontfel, Cotebico Pontfel, aleluia, glória a Deus, Saint Marta também, descende, aleluia, glória a Deus, nos temos bem poner, nos temos humanos, ting rincón, Yanga nang, o Dios, status, Yanga nang, nos ting, Wanga, nos ting, Saint Jacob, nos ting, Artriol, nos ting, Yanga, Wanga nang, aleluia, glória a Deus, Floranas, Bonero, bendicionamos, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, de Rotterdam, nos tiene nuestro mano que también, nuestro man Yanga, nos tiene nuestro man, oh Dios, nuestro man Chiron Yanga, Joanis Yanga, aleluya. Así nos levanta más sube, me tocó de su cuarto, no sé, aleluya, no sé completo, la que Dios moldeamos, la que Dios formamos, la que Dios se Jeremy, bote, aleluya, Jeremy de Amsterdam, nos dicemos, nos insultamos, nos inantamos na Madeira, aleluya, mabisabo ka ba, tour, eso não será, todo mundo, Yucatán não será de Sul-América, o Santa Boso, não está ora ba bosam, tour Yucatán não será de Sul-América, na Japão, na Turquia, tour po não será, sunan tayo magutira na Maroko, kaya lebas lang ay tayo, não tayo de orasyon tata, wala ka mo misericordia, wala ka tayo misericordioso ko ng o Diyos, aleluya, tour Yucatán sa Amerika, aleluya, diyang ulanda, o Santa preso, pero Espíritu de Dios, ta ministra ng hallelujah, gloria a Dios,
Mas oração ta sera si babasa romana. Tremendo. Aleluya. Melda Sofia, no sé, per alternar. Sende. Aleluya. Quiero repetir hermano romana asena. Tanto te tende nos den corso. Mi romana queremi. Corso, oro sea corso. Aleluya. Cuando quiere. Aleluya. Nós temos que nos meitos lá pananso, que nos vai na plaza, meitos trempang. Dari sai sorte corpo como na é. Para entender que não ok. Ai, siente que te va feo, siente que te nos ves na bebê sobe. Ai, siente que te vem entre outro. Aleluya. Gloria a Dios, te tramo de Dios, Dios por así. Aleluya. Nicole Koyman, hemskerk, bendicionar. En si kay Groningen, aleluya. Groningen ta open tano, adamos ng Sicilia Monte. Oh, aleluya, gloria a Dios. Tremendo aceitar, hermano. Aleluya. Así ni que nos sabía que nos fuimos al programa, todo mi vecino que esa, aleluya. Esa que te cantica con nuestra serie, nuestro programa de mente con amén. Viro man tour, gloria bendición, Dios bendicionamos en tour. Un weekend tremendo, bendicionar. Anto verwacht in weekend aqui, vos anto tayo flyer. E flyer ta invitação personal ta. Ito papie, anto escrever e flyer ta invitação personal ta. O bini ko bokasa, abo bini ko uende, ko bayunang. Amen. Assim na nossa pastor makarbono, untong conferência ta. Esta pa ainda não a perseverar, interagir com nosso tormento, porque tem uma oração com nós, compare no tormento com nós, tem uma oração, então não tem uma invitação personal, não tem flyer. E flyer, um flyer com você bota ali no Facebook, não, flyer personal bota aí. Amém? Então, assim na mesma, nós temos mais opinião mesmo, com nós invitar, para você turendo com tem uma oração com nós, tem flyer. Bobobin ko kasa, ako po sir kiri. Bobobin ko ene tambe ko a evangelista po bimbatisa. Po sono tin João Bato ko. Amen. Bimbatisa. Pero e costa pa nos come fellowship ko outro, hasi oração ko outro, liberação. Amen. Então nós ting nós está importante mo por coisa Israel, nós ting op coisa Israel bem. Deus ting turcos ko. Amen. Glória a Deus. Assim está. Nós estamos mandando invitação personal, vou vir com boyunang, nós temos um grande. Vou vir com boyunang, então, abo, como casar com você, que abo vou vir com cliente. Amém? Glória a Deus. Sim, profeta Soraya de Sandra, ella está sentencia de Chalet, Paco de Carolyn Torres, Bote. Mira, boy, la canosa sa corporation pa nos kumang Carlintores. Tato thank you, Diyos pa de may inting Carlintores sa binundo ko nos tata. Kaya doon po Espiritu Santo, pero siya mabudang si Señor o Diyos po. Abo de Diyos kagaye, ilalaga nos sakete, itata nos sak Carlinte, Carlimbo, takabo. Kunta ba tayo pa sa tremendo, no? Papikiruma na bis ng kunta ba tayo pa sa, hallelujah. Gloria a Dios, thank you, Dios, calingamente que Señor unto con nos. Tata binabot rin ori gloria Cristo na bon number. Tremendo Señor, oh Dios, tata mo voluntad continua tutti c'è. Te pido Señor, en su nieto, en su casa, Señor, oh Dios, tata, su órgano, oh Dios, funcionar en perfección, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, por palabra que vida vivo, Dios, que tata mo voluntad y bendicionar. Aleluya. Thank you, Tato, Dios, bendicionar, calintamente aqui. Que a palavra vira viva do ministrar, Deus, Tato, ele tem toque especial no weekend aqui. E dentro do weekend aqui, bendicionar, aleluia. Weekend bendicionar para o Kaling. Que tal, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. É Senhor. Claro, Kaling, claro, Costa ng comida, costa ng panosa, nostro mandi, dahil patire, nostro mandi Zacaria Catalina. Aleluya. Aleluya, comida panos. Aleluya, gloria a Dios. Así le quiero, hermana, mi deseo de bendición, que la final de
Chavianiki, Tata Danki, Señor. Danki, Señor, oh Dios, Padre, que Señor, oh Dios, Tata, por nosotros que estaba doon to den Chavianiki. Every weekend, Tata, tremendo, anto bendiciona. Danki, Tata, oh Dios, Tata, con nosotros den weekend, que nos dio, nos cajo, cerca de nosotros, Tata. Lo tengo un toque especial, Tata, ibu angker na lo campanaron, te tulis protejanang. De todo lo cual, yo desigual, pasó, Tata, oración, hacer ministrador de nos, pananta safe, Señor, oh Dios, Tata, panampo, recibir sabiduría, y Tata, y también, oh Dios, conocimiento vivo. Danki, Tata, oh Dios, por todo lo cual espiritual, con nuestra vida, con nuestra triste juntos, Señor, oh Dios, pues vamos a Pablo, no nos met. Danki, Tata, por unidad, un acuerdo de ministerio de bendicionar, turma do ministerio de bendicionar. Mencioné la kami man de esta, oh, aleluya, ministerio de bendicionar, ministerio de bendicionar internacional, la desea. Gloria a Dios. Mano. Aleluya, carbonos, idiomas constantinos, Sheng no santiano, papiamento, col, aleluya, papiamento, col, sa que nos sabay pe, nos turdo cerca ng oración bilden turcas back, aleluya, gloria a Dios, aleluya, na Dios, Shabbat Shalom, aleluya. Na Dios, aleluya, na Dios, nos canta fe, aleluya. Ministerio de bendición na, live stream YouTube, live stream Facebook, kwarta bisa po sir kirinang, timpa na nga yung orasyon pa ng kumisa orasyon intimo din ang kasturmento ko Diyos. Nos take turmento, aleluya. Shabbat Shalom, Janet. Sandra, Rutmila, ayun, Turmi Romana. Faith and weekend, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor.